Dema mohoç heja sosyal medya siyavores duvako siyaset îro dîsa bi sê mêvan ku qedrbirin dê Rojava Bakurê Kurdistanê sedemê têkçûnê rewşan îro têkçûrova bikin. Em ê bidarin bi hezira berhemeke wê kupêk hezira derbas bikin. Rast em vedigerin stûdyoyê bi serhatina mêvanê xwe bikin. Niha kekên Ewropa war ser serasa çawa hatiye. Kekê wêdî sevrî pêr hatin ser serasa çawa hatin. Bi aslê xwe de du mêvanê mêdînê digiran bûn. Yekek guldan tanrı kirin ji ber sedemekî programê Tirkiye Seyahatî yên nerahatî îro nikare bi ber beşdarê bername bibe. Em ê wê hêvîdarin hatin pêş em bikaribin carekî di nêter lê bernameyê bikin. Kek xalit tendî programê wê internetê çê dibe can cana tinca cana dişe heger beşdarê be micarekî wê wê tendî bernameyê bikin. Kekên Ewros bi cilûbergê xweşik yên Kurdistanê pêşiyamayî wekî rihê xwe kerva xwe re bi Kurd nasandina xwe ji bo temaşevanê çarpel medya civak û siyaset nasandina xwe hez dike rasterast karî beşdarê ew ê jê bibe Rojavê jê bibe. Rojava Kurdistanê siyasî Kurdistanê sedemê têkçûnê û rewşa niha çi ye? Em ê wî daha bi dest xwe kerem xwe. Gelek sağ bî berî her tiştî ez roj silavê xwe pêşkêşî we û hevalê te xebatkarê ku nedyarin her wiha beşdarê emê ez gelek xêratina wan dikim. Spas bû ku ev delîle we dame em jî bikaribin bîrê xwe li ser vê mesela dijwar diyar bikin. Diyare ez navê min Nevruz Bawer e her li Kurdistanê jî gundê ku ez hatime dinyayê jî wê tetê roja îro bi vî navî ji bo vê jî zêdetir li ser kesatiyê ez xwe dixwazim berî her tiştekê rojeva me ya îro ku em li ser bisekînibin bikaribin qasî misqalekê piçekê berroj bidin berav bidin nîşa bidin ez ê keyfxweş bibim. Niha bo ew ê ku em bikevin nava behsê berî her tiştî ez dixwazim em vegerine derbasbûyiyê. Eger ku em salên bihorî baş li berhev nedin em wana baş bi hevra neraçînin em tevnê xwe nabînin. û em hingî îro jî nikarin şorove bikin em pêşa xwe jî nabînin. Ji ber vê yekê jî li vir de tiştek heye mirov dibê bi atîfî ku Tirkî dibêjin duygusal yanî bi atîfî em neçin meselê û bê tirs biçine ser xwe şaşiyet xwe û kêmasî xwe destnîşan bikin em ê bikaribin birîna xwe pîçekê sarêj bikin. Ji bo vê yekê jî ez berî her tiştekê dixwazim tiliya xwe em danne ser vê proje dewletê li Bakûra Kurdistanê sergirt. Ber ku bêjin gelo çi projeyek bû sergirt? Proje gelek rohn aşkira bû. Sala 1978 li dest li ser digumê xistin û kete jiyanê. Wî demî çi bû? Gelek ne? Sala 78 paşta 3 sala hevne duayê li seranserê Kurdistanê li gund bi gund ne milîtarîze kirbûn, ne esker di wêran bişine gunda, ne jî li Kurdistaneke hinde wêran û berhevnebûyî hebû. Ji bo vê yekê jî duan sala da tiştê ku gelek çêbûyî her çand tiştek heye ku ji bîra neslê nû diçe yên dinê jî evî tiştî belkî bi serahet bi aşkirayî yan jî naxwazin yanî barê fincan li ser mila bitirsînin. Bo vê yekê jî ji bo me ne hinde tiştekî zehmet em bibêjin. Sala 1978 mi got ji ber wê ku berî wê 3 sal 4 sal em berî wê diçin dibînin ku li Kurdistanê hêza neteweyî bi hemû avayekê ve hesta neteweyî bajêr bi bajêr gund bi gund pêşva diçe. Bajêrê mezin êdî wisa lê tên partiyên regesperestên Tirka
yani kesin ku düşmanın Kurd Kurdistan'ın ne karın beyin da kevne van bajirana terevşe ki henda mazın da rojname ki veke roja valat derdi keve u vi demi treja vi çel zardı be her usa rekistinin Kurd behem avaya jkawa bigre jrizgari bigre huk bigre yani qadapam bijin Partiya Demokrata Kurdistan ya Bakur u Partiya Sosyalist Kurdistan u gelek hezendi ku vi demi komet mazın bajir dest xweda girtibûn gelo li wê lehezê çi hate pêş ku berê Kurda dane çiya çi hate pêş ku xebata cemawerî û civakî berbetal kirin çi tiştek hate pêş ku nava wê xalî kirin û aşbetalî anîne pêş ev rewşa ku îro em tê dane çil sal berî niha li wî welatî li Bakur li metropolê duruşmêt ku hat nedan ew bo numune rêveberiya giştiya töv derê ya mamostayên giştiyê kedkarên mamostayên giştiyê Tirkiyeyê da daxwaziya mafê zimanê zikmakî de hate kirin. Li Diyarbekirê Amedê paytextê ku Bakura Kurdistanê ye bi aliyê hêza hestî û şorojgerî welatperwerî şeherdarî Partiya Sosyalîst Kurdistan bi harî hewkariya welatparêzên Kurd şeherdarî bi dest xwe vegirt. Li Agirî li Agiriyê her wisa dîsa her Partiya Sosyalîst Kurdistan gel hêzên welatparêz dest xwe vegirt. Xwepêşandan çêdibûn ya her amazın cara yekî yek gulan li Bitlisê kirin hevalbendên Partiya Demokrata Partiya Sosyalîst Kurdistan û hevalbendên îroyê pakê yani Dedeqadê bi hevra xwepêşandên mezin kirin. Mala xwe ji cepê Tirka cuda kirin. Gotin em Kurdin û dibê ser çarenivîsa milletê Kurd em kar û xebatê bikin. Xebat pêş de diçû. Gelekî bi germ û gurî pêş de diçû. Lê hindek kom derketin nişkê da gotin kovara dernexin komela ne rakin komel ne lazim e gotin em rizgarî vanê di neteweyî ne dest pê kirin çeka xwe ragirtine şorijgera welatparêz kuştin gundî berdane canê hev şorijger kuştin ajewe jî pêk anîn tiştekî wisa kirin ku di nişkê da dem hat û dewletê ew projeyê xiste kar em geçine roja îro vêjet axiftina xwe da em ê bi hûr û girî biçine nav meselê gelo şaşiya kê bû sedemê wê tiştî çi bû gelo kêmasiyama çi bû û degê bo ser negirt welatparêzên Kurdistana Bakur bo meydan dane wê ew ajewe ser bikeve û heta îro pêsîra me bigire û şorişî berbetal bike û nava wê xalî bike ev tiştana hemî ez barim îşev di vê programa xwe da em ê bi gor bi hûr û girî serserî da biçin lê ez dixwazim vê bêjim her çand cara me guhdariyê programê kiriye gelek rêzdar beşdar bûyne herekê di pencerka xwe da mêze kiriye lê di roja îro mêze kirine ne eger ku em bixwazin wê meselê şirove bikin em dibê her newî demî em dibê li wê derê bin ji wir dest pê bikin bên ew demek ku roja ewil yek derd ket got zora tarîqê pirtûkek dinivîsî digot berî ku ez hêja dagirkera ji Kurdistanê derxim Kurdistaneke çar parçe û yek girtî û sosyalîst ez dibê ewilî hêzendî paqij bikin ji wir dest bikir fittamazin sebeb û sedemê wî çi bûn kê anî pêş çawa derketin çawa pêş de çûn çawa gişne roja îro eva gunha me jî xêra me jî sawaba me jî wekû em jî wek Newroz jî wek Partiya Sosyalîst Kurdistan jî elbette ki kêmasiyên me jî şaşiyet me jî û her wisa jî bedelên me jî tê de hebûne gemiyeke mezin e keştiyeke mezin e em tê dane û eger nixo bû tu çar bûyî ez şeş bûm yedî heft bû em giştê de nixodin vê gavê halê hazir rewşa me li Kurdistana Bakur ku em dibînin giştê vê nuqteyê hemû berhemê wî demîne em dibê rêz bi rêz wekî tizbiyê Hazretî Ehmedê Xanê yek bi yekiş hev cuda bikin ku em bikarin bigihne serê tizbî ji ber vê jî kekbaran berî evê ku em yani meselê awa dikin bo ku germî çêbe ez wisa ketme meselê lê em ê li berember pisyara û li berember gonî hatinî em ê şirova xwe berferehtir bikin lê li ser destûra te dixwazim min vira tiştekî bêjim eger destûra we be her wekû dizanît programa dîda bi alî teknîkî û nezanîna min me nikarî ez serkeftî bim beşdarî programê bibim beşdervanên programê ku ez navê we jî neynim çikû belkî mafê axiftina we jî derdikeve ki ez dixwazim jî derkevin pisyara bikin hindek tişt gotin
دوات اشتادا جي اگر کو وقت یو حتی ادخوازم دست نشان بکن هرچند جناب تجی شروع وکر گوت نا اوه کش انقره در کتی دیشتا وگرانه انقره yani tevil çê bû yekê got xalê min naz dikin yedî jî got na divê çarenivîsa mesela Kurd çareser bibît û em divê vê meseleyê bi vî şeklî çareser bikin yani pîvaz û sêv tevil kirin meselê çareser nake ji bo vê jî wextê xwe hat ez ê vî tiştî bêjim ya diyor jî bûye modek her kesek radibe dibêje milliyetçilik nasyonalistî welatparêzî ne lazim e ne hewce ye işte ev bixwe bivreke dest xwe girtine û li lingê xwe dixin ya heta ku ez nebime welatparêzekî baş nika bime Kurdekî baş nikarim bim mirovekî baş nika bime sosyalîstekî baş divê ewil Kurd bim qoblamê Kurdistan be welatê xwe rizgar bikin paşê jî şer'et dadinim çi dadinim ew jî hingê rewş û gel û hêza tutê de dizane vê gavê saf farz el ser me Kurda em dibê zibanê xwe kultura xwe hebûna xwe kalê xwe dîroka xwe hebûnê neyînê xwe de bijîn wa bîne pêş ê aciz dibî jî keremken aveke sar vexwin û bînin mala xwe min mala ev tişê dibê xetekî bikêşme bin û ez dîsa jî li ben dewam e gelek spas kek bera سپاس کەکینە ڕۆس بە گەرمایی تەولێ ڕۆژەوێ جێ بوو ئەمێ پرسێ خۆ بکەن نەها پرس ناکەم پشترازێ پرسێ خۆ جەنابێ وەجێ بکەم ئەز بەر گەرم کەکێ وەلی سەبری کەرەما خورا خۆ کورت ناساندنا خۆ و دبوێ وارێدا مەسەلا 1970 pêva hatem bêjin heştê şikestina bizava Kurd li Bakurê Kurdistanê bi çi şêweyî dibînî Kurd ew bike pişra xwe em ê vegerin keremke var da ji bo rojekî dinya bibe gulbihar bi ban gotinên Nûrî Dêrsimê ez wî bi yad dikim bi bîr tînin ji ber ku du çilo heftemîn salvegera vefeta veteriner Mehmet Nûrî Dêrsimê bû heta em van mêrxasên xwe nas nekin em nikarin gavekî pêşva bêjin yani ê min pirsa te li ser salên heftê ye min demekî berê di programa cenabê te da bû ez texmîn dikim min du camêran guhdarî kir disa babet salên heftê bû lê camêran ji 2020 berê xwe dan dîrokê hetanî salê heftê çûn li wê derê li zinar ketin û dista şinda vegeriyan nekarîn herin ji ber ku tarî bû bixwe jî gotin ême çîrok e bi rastî jî çîrok bû yani ez salê heftê ji salê heftê bigire hetanê roja îro tiştek hatine gotin ez wek çîrok dibînim yani dîrok nabînim dîrok ji salên bîstan dest pê dike ez pir dûr jî narim dûr narim ji ber ku Goethe rewşenbîrekî Alman dibêje heta meriv dîroka 3000 salan li ber çavan negire her tişt rojane ye siyaset şûsa ye yani ji bo îro heye ji bo sibê tune ye ji ber wê ez dibêjim hewce nine em berê xwe bidin dîroka 3000 salan 100 sal ji me re bes e ji salê 1920 bigire ji peymana Lozanê û Sevrê bigire heta roja îro di rewşa me Kurda da çahat guhertin ger ku tiştekî nehatiye guhertin divê tu berê xwe bidî azadiyê tu berê xwe bidî xweybûnê serhildana agiriyê û dûra tu werî salê heftê da me çi kir çima em sernekeftin dibe em bibî çerçoveyê li meselêmizê bikin ji ber ku dîrok hişê netewan e milletên ku hişê xewenda bikin nikarin rê bigirin hêviye bidin pêşa rojê bikin ji ber wiyekî dîrok ji bo me pir û pir giring e
ادبرادا لیبورنا من هي از لیبورنی جگلی خود خواسم اجبركو دمك بري تابو خوجي قوت ج فلان حركتي بوان حركتي بو ازنا سياسة مدارم جبركو دا رخصنا كي دا جيه ناكرم لي سياسة فهم دكم جبركو خورتكي بالتجربة ما دو دا سالي حفتي دا من اشخالت بقي جبري فرزند سليمان احمد İslam Nuri Paşa, Doktor Fuat, Sediyet Talhi, Bavi Tujo, Kerem Kol Agasi, o gelek o mere khasindar na medgo feodalın, medgo paşferune, medgo ağane, meşer mezar dikir. İro leserwan cameran medes pekriye ez romanı denipsine. Yani zamanı Kurdi مبارك خدايا وان ميرو مرخصان يكو يك در روماني دا مجيه داي وانا وازل سير وانا روماني دا نفسنم اجي باشو باش زانم كو از ده جيلت رومانا جبد نفسنم از نكارم خوابدم افكرن قوتنا كردية حتى ما اخوان ناس كر امريكي در بس كر مخابن ايشا ما اوبو يعني ام لسر كوكا خوشين نبون يعني تدخوازي جسر مراد را درباز بي آن جسر اوروفرات را درباز بي آن جسر دیجل را درباز بي لی وقتا کو پره تنوه توی پره بشک هلوشنی تو نکاری درباز بي تو نکاری هر کارو باری خواب کی تو نکاری هر بازاره تو نکاری هر گنده کی دن هج برویه کی ادویجم يجي صالح حبتي بقرا حتى صالح بستان بريه ها دوي سروي بريرا دبا ام درباز وقت ام درباز بون حاطن تشون ام دكارن بري بكاربين ديروكش بويم تشتكي وهاي اجاري روجكي من گزاريا جاميري كر جامير اخفي اللي مقوط قي بروشكي اباكلي بالسرمدا والاتك قوت ام دفج مريم بردن بري خوابدن زنديان يعني جقو و جروفيجكر قو مازال سيد رضا الكوية اي خالط بيجي الكوية نم برس كريكه نم برس كريكه ام جوانا بيجرن بري خوابدن زنديان ياو ام ملتكي وسانه ام كردن وقت ام صندخن لسر كيلكا بافي خوا صندخن لسر تربا بافي خوا صندخن وقت ام بهفتشن جبويكو بيشينن ام لسر غورا بافي وي جيرو خبران دكن يعني ام جبابو قال خورن نابيجن او ايكو دو دوزا كردستاني دا جاني خوداني ام جوانا را نكارن ببيجن مري او زنديله مزيكا از دفرادا قوتني كدني تخوازن بكم جبركو تكليا ديروكي ميرو ميرخاسيا دامن صالي بستان و بزاوا صالي حفتان وقتاكو هودو تمام نكه تنكاري ريب بكري جبركو ديروك جي صالي بستان حتى ايرو جركو بسكريكا تدات تشتكي نهات وغواركتن ببردوامي اخويا تنكاري سياسة بشكديني سياسة ببردوامي اخويا حتى برسو بسكريكا اخويا چرا سير كريه جبرو يكي جبوي ما گرينگه از دفرادا جاركتن دفجم من دو حب رومانين تركي من نفسي از پوشمان بو پرو پر پوشمان بو جبوي خاطران بو لسر قواي بو از كرد ببرم بازم هشياري كي بدم كرم اخورا يعني انها ام گنگشی اوید کن يعني ما حقیقت وانا هجایی منه خالق بيجي جبري بگره همو که ناوی که ریس کرد وانا هجایی منه ام دور کتن جوان دور کتن امان شب سر شبا نها شکستن على باکری کردستان به چند رضا دنه جری او بگه ام جار که دنه بگرن ام جری كاكي بران اجود بيش ادفيجم حتى شير ديروكا خنان بسنن ام حوجدار تشيروكي سكبانه كي تكارب بيجت تاري بو رش تاري لجابوم
گرو هرچند دور لما گرتیم لی خس حتی سبی ما گرو هرچکی نیشت توی بیجی ارک باوچ خاص دروان بکه لیتو مجبوری گوداری بکی جبر کو چیروک راستیه ویه چما ام بیاد بیشم جبر تشتکی بیشم که باران حمزه سال هفته دا کیجان پارتیا کردی د جیبین خدا رسم خالد بگی جبری داردکر و اخفی د پروگرام خدا کیجان حرکت کردی قال دکتور فؤاد کر قال ایسان نوری پاشا کر ما قال وینت کر ما قال کیت کر ما قال لینین دکر ما قال ستالین دکر ما قال ماو دکر ما قال انبر خوجا دکر ما قال فیدل قاصرو دکر ما بره خود دا ویتنامی بره خود دا کوبای ما بره خود دا هر دری لی ما بره خود نده دا خود راستیان ما سال بیستان بو yani em via kuru kur bibêjin de azadiye de xalit bege Tirkiye xwe bi Sovyetê rej datîne dixwaze alîkariyê bikire nê nagire agirî bi destê Sovyetê hilweşiya çû me nedît eva kêmaniya me nebû kêmaniya me bû kekê baran yani madem ku em çima di salê heftê de em bi ser nekeftin tu vî pirsêjin min bikî ez sedemê yek dibêjim ziman ji ber ku kekê baran ez pêkenîkekî bibêjim û ez devra da noxtê bikim li gimgimê me paş gundê me da mezrekê heye navê Xoltanê li wirê jî Ehmed dijî xorte Ehmed hat gimgimê şoreşgerên me yên wî demê berê xwedan Ehmed bi Tirkiye axivîn gotin Ehmed sen gittin gozeyî istedin ne oldu mesele yani Ahmet çuya keçka apê xwe gozê xwastiye Ahmet vedgere ve geriya ejli wirbûn got ben gozeye xirabe demez lê babasê xirabetir yani bavî wî gozê nedaye Ahmet jî ber wekî dibêje bi zimanê Tirkî ben gozeyê xirabe demez lê gozê babasê xirabetir yaw bavê min Baran Hemze di salê heftê de me dest bi zimanê Tirkî kir mala xwe şewtat ji ber ku gengeşiyên me giş bi Tirkî bû sedemî yek ew e hîna jî ew êş heye em di siyaseta Kurdî da dibînin zimanê siyasetê zimanê Tirkî ye yek ew du me hêşê xwe wenda kir ji ber ku me berê xwe neda dîroka xwe lê me berê xwe da dîroka xelkê ha yek jî ew e ji şikandinan da sedem yek jî ew e mesela em dikarin li ser barzaniyan biaxivin li Bakurê Kurdistanê gelek malbatên arîstokrat hebûn kekê Baran Hemze ji te dipirsim li ku derê Bedirxanî li ku derê ne Cemîl Paşazade li ku derê ne mala Şeyx Saîd arîstokrat bûn li ku derê man çima hilweşiyan yek tenê yek malbatekî ma ew ji Barzanî ne ha sedemî wî çi ye tu zanî dema ku dest bi civînan dikin zarok û zêçê wan gişkî tê dane qediya dirêj nekim ez pir axivîm bila kekê Newroz biborîne xortekî bi tecrübe me yani ji we mestir lê min dirêj kir ez texmîn dikim lê em ê vegerin avêta xwe carekî din em ê biaxivin yani ême mode bû mode ew pêkenîkê ji min dixwast ez bêjim lê bila ew bimîne gavekî din ra Tamam baş kekê belê mala tava bi spasiya te dikim kekê Newroz berê ez pirsa xwe derbarê pêvayîjiyê de li te bikim bateras ez yekê têbînî xwe bêjim di warê evê de axaftinê de wekî li Bilîsê bajarê Bilîsê pîrozkirina yekê ayarê ya jî yekê Gulanê behsa dedekade û evê hate kirin pek hate kirin ez xwedî kurtasî bêjim Partiya Azadiya Kurdistan ne berdewamiya dedekadeyê ye yani tu alaka wî organîk pêratin heye Partiya Azadiya Kurdistan destpêkiyên di 6 saliyên li Bakirê Kurdistanê hemû lê xwedî dike yani Partiya Azadiya Kurdistan rizgariya ala rizgariyê Partiya Demokratîk Kurdistanê Partiya Sosyalîstê Kurdistanê hemû hêjayîya wan ew dike lê xwedî derdike ji ber wê sedemê şibandina dedekadê ew nene ez bawer dikim mabasta te jî ji ku di wê darê de ew nene vê têbînî xwe dibêjim rastlarast dibêjim
كك نوروز ودم ده بحث أويد كم ثباتان سيفيل يعني عسكرة أصل قام بجن عسكرة جالي مدى عسكرية جالي دولة تجربة لكن هني تديتن بيشوي تنرفينه جبركي دوی دم ده کملا ین داش کده هی آسر کده هی ین دده کده هی ین پارت دموکراتیک کردستان دوی دم ده هنن گلک رخصن دوی داره سیویل به جمعیتی کار دکه تیگیشتنه که گلک فرچه ده به لی یک اساسی و دست نشان کرد جبر که مانیفاستو وانجی اوسا بو از شاید نشاش به سال 1970 هذا بلا وکی بلا کردن گفت که کسی که به چه شوی ده برابر بن سیبرا به رخصنی دا جی نگره مر به دولت یعنی به شوی او کرد دست نشان کردن ما بس توجه بود لتنی به شوی امتنیا به سوژه بخن یک اسی رخصنی که خو جبه اوی در بخن گلو او ماکوله یاد به ام کورتو کماسیا خو بجن وکی پارتی سوسیالیست کردستان پشت 12 ایلانه برای خستنی در باز روشلات کردستانی بود گلک پشمرگی وی هبو جوانه یکی توی جنابی و بخویه 15 سال تقریبا 15 سال به قاضی دا اومم بلکه زیاده ترجی بلکه کم دبیجم زیاده نابیجم جبر و صدمه به ام کورتو کماسی خوش عالی خدا جالی خدا بیجم بین زمان که داکو ام بکارم بگیزن انجام کرم که نباز بله گلک سپاس دیار آخفتنا که ولیجی گلک بصبر بو از گلک خوش بوم که باران هر کوته وتی براستی نیت امجی او نبو کو از بیجم درجه های او بو لی تناب آخفتنه دا مساحات پیش نیت کوته وتی نوسابو مثلا ویدمی کو ام اشکراتر جی بیجن نا مگاوادی سروکری نگود لی دیاره همو کماسی یعنی همو خلتی نتستوی رخصتنی دایه یعنی اگر ام بیجن ام هنگی داری دبینن دارستانی اون داده که اگر کو ام هر نوی دمی tam سال 1979 اللي جبري يعني لوكسيكوواي دولة تركيا مانورا عسكري دكه عسكري خود دكه دو بشك كتكه کوچر لباس کردی که بروانا بشتا دیجی عسكر يعني مانورا که عسكري بشر کرد دکن يعني وقتی از بحثی وی بزاوی دکم يعني بدرکرتنا پککی از دبیجم او ناوی معنی کو او قبحتا او بلایا پککی بسر معانی نا پککی وسیله بو هر وکو همو پارتی وسیله نه للویدر دا ناوندا استراتژی رجاندن دولتا داگیرکرا کردستانه نوکی ما 4 روز و 5 روز ده فکرن دما کو دولت دید جواتین کردستانه کو جور بجور برنگ جور بجور بشکل کی هیومانیستی یعنی مروف حزی دموکراتیک و لگال روش بروش به هزاران کارگر دست کار برددن خطابیل مکتبا خو پیشاندنا دکن سازین سندیکایی سازین امکناسین پروردهی سازین به هر شکل که چید بن کومل چید بن شوین نوروزا چید بن خو پیشادان چید بن جوات به یک جاری سیویلیزاسیون پیک دکته و او جوات که سیویلی ترسه که مزم بوا پیک آنی او ترس دماجوارا پیک هات مثلا الوردا بکو تشتاق لازم بکو بری کردا جناو باجرا درخن بدنه چیا جبوکو بپلخینن بزاواکو وسا پیش تاتی وکو کوار که بهاری سرهلدانه وکو گلیل که نوروز باجرا سرهلدانه و دمال سیلوانه فرقینه دنگ بجن کردا استران کردا دگوتن الهمبری عسکرا که دورا بیشتن و خاصتی بگره لیبنه را پیشتی 40 ساله پروژه وان گشته وی کو یک خواپش کابرای کی کرد ده بجه از کردم دکوژن لو متروپولی هر باجری که تو بخوازی ها مثلا من وردا بو یعنی دماکم پکک دست نشان کر من بحث پروژه که کر دولتا داگیر کرا ترک پروژه بو خود دست نشان کر و هندک المان و مهرین خواه دانین تیدا و کاموفلاش کر بناو کردا و اوجی کرد و کوچاوا وک کردستان که مزن یگرتی سوسیالیست و رزگار بکن جبو ویجی دبی فوق نمینه ده قادی نمینن ری آزادی نمینه
رزگاری نمینن فلان و بهوان کسی کو بهنا کردینی جته نمینن کومل وان بینگرتن روزنامه وان بلاو نبن خلق براکوژی دست ببکه خوین برجاندن کو کرن المنطقه اولین فیشنگ کو بدن سروک دهشقد کل دوغو بازیت الاگری شونوار احسان نوری پاشا سردان اگری خلق راببو لب متود اگدی راببو متود کو بریچیا عمل باجره دي بقريك بيخن ليش بو ليخست جبي داري قرقولي دار كتنج داري دي چونه داري ويدمي همو از نابجم کسی نکر لوک پارتیا سوسیالیست کردستان به امضا کمال برقای گوت افتشت کو درد کبه بناو شورشگری تروریسم و حرکتک آجاوگره و آجاند ناوی مسئله دانه لکسی پیشا من نگرد گوتن بر ویدمی تکه نوروز ابا هجایی که کمال برقای ابد işte گوته به سال نودو سیادا Parti Sosyalist Kurdistan peki ki az bawer dikim hinek rêxistinê din jî Mam Celal jî Xwedê rehme xwe lê kir demê de ketin navênê protokolekê çêkir. Wê protokolê da jî hatin bihevdo ki divê demê da kekê Kemal evê destnîşan kiribû ki rêxistinekî ajawan e di xizmeta dagirkera da ye û vîrankirina Kurdistanê de rolekî sereke divîze. De başa vê tiştê baş dizanin çima divê demê de Parti Sosyalîst Kurdistan û hinek rêxistinê dinê da li gel Partî PKK ew kirin. Protokol ki wisa ava kirin û protokol da îroja keskî ew nekiriye xal nekiriye. Kerem PKK. Rast e. Em îrojî wek Partiya Sosyalîst Kurdistan em îrojî ew protokolê qebûl dikin. Çima? Belku protokolê eger tu temaşa bikî di 11 madde wê de ji 9 madde tu mêze bikî xetek hereketek te aniye servan madana. Wî demê jî netirê em bêjin Kemal Burqay yan pezeke hemû partiyên Kurdistana Bakurê şikek hemereş rahmetî bigire heta Kemal Burqay hemû pêk ve jî li gel apo resim jî kêşan em îro wekî pezeke wê protokolê diparêzin. Ji ber ku protokol eger ne tenê apo Genel Kurmayê Türkiye jî mesela Kurd wekî federasyon berçav bike û çareser bike Kurdistana Türkiye wa her 9 madde 11 madde cîbecî bike wî jî rûnin vê destê wan jî bigivêjin bêl gel wan xwarin jî bixwe. Bes mesela ew bo ser negir kengî me qatilên sî û sê eskerên bêçek hatiye kuştin derexne meydanê kengî em qatilên awqatê me kul bin mizgefta çarşîn hatiye kuştin derexne dinyayê kengî em sê jinên şoreşger welatparêzên kul Parîsê hatine kuştin û kesê ku bi navê Ömer em kimlîka wan danine meydanê em ê bizanin bi ku ev tişten ne tiştekî destêxistinekê da yan şexsek wek apo yan yekî dî. Ji bo wê yekê jî em wekî peseke vê gavê jî eger halî hazir hereketek û vê gavê va tişta dike li heftenînê û şingarê û li vir wir bêtin girêdayê vê protokola xwe bîtin em ê dîsta qebûl bikin. Bes mesela ew ku protokol de çi hebû gelek kes rexne girtin gotin çawa hem ajan dibêjît hem jî vê dibêjît em dewleta Tirkiye re dibêjin dakirkerî em dibêjine devleta Tirkiye tu zalimî eger ku hat û got ez hazirim mesela Kurd bi şekelekî federasyon çareser bikim ez ê bijim kak baran tu were bibe serokê min û here rûne wa tiştana bu ara qebûl bikin kamê çi bikin. Saddam Hüseyin diktatöreki zalim bû lê dema ku destê Mela Mustafa Barzanî rehmetî dişidand ne ji bo keyfê bû. Barzanî jî dizanî ew çi zalim e. Lê ji bo çareseriya kêşa Kurd em wekî hereketên Kurdî elbette ki armanca me rêkeftineke siyasî ye. Dema destkeft bi dest vewerin çi dijminatiyeke kesatî me nîne. Hem ew hereket me wisa dest nîşan kiriye û aniha jî em wisa dest nîşan dikin hem jî em dibêjin ku protokol cîbecî nekirin. Yekî ji van jî heta wî demî televizyona BBC Öcalan pirsî got ew mesele çi ye? Wala got ez nizanim xeberê min nîne avêt neslûyê Şemo net hepsê de ye dibêje ne wala filan kes bû. Yani makseda min vir da projeyeke devletê hebû kek bara. Proje devletê vê gavê jî ew proje berdewam el başûr. Lê bilirin niha Bakur ji ber avêt zarokê bizav rizgarî xwaziya Kurdistanê ya ku heftê û pêncê dest pê kir hatine tahtê nehê kuştin. Ber avêt Soruş aşbetalî kir erkê xwe bi cîbecî kir vegeran ha başûrê dixwaze li başûrê jî wî tiştî bike.
اوجي بابتك بحسا ما يامي بكن على فردا از بيجي بيجم دناب اخفتنا ودا بسيارة او دا قد باشا اوي دمي وصابو هيزي ومازن بون يعني سي چار هيزي مازن برچاو باكورا كردستاني هبون اوانا بو چه وقت از جونتا چه بو نسكنين برخانه دان لور شر نكرن چونه پارچين دني عندك چونه فلسطيني عندك چونه باشوري عندك چونه سوري عندك چونه كردستان ايراني جوان ام کو وكي بارتي سوسيال كردستان ام چونه كردستان ايراني بله خوازي ام مابان خوازي ما او خباتك وهوجه مكربا ميدان بو پككي وبو هندك هيزي دي مابا بس تشت بخوازيه چه نابي جو آلی دا کماسیا مجی شاشی مجی وکی بشه ما وکی بارا ما هبو لی ام وکی پارتی سوسیالیست کردستان ام ناخوازن وکو جبارانی بروی بکویه گجلوکی هر وکو هندزانن سال 1975 دما شکستان مازن سر تفگر روزگاری خوازیا کردستان باشور لبریبراتیا سردار مازن مالا مصطفى باردانی چه بو دمکی کردتا جبلي بارتيا ديمقراطية كردستان باكور و بارتيا ديمقراطية كردستان عراق و حزب ديمقراطية كردستان ايران جبلي حمو ريخستن دي كوتشيبون حمو بسر باي ويدمي بناوي دو بلوك جهاني بلوك سوسياليستي و بلوك امبرياليستي بلوك سوسياليستي جي سيلق بون دما اخفت باجي بريكو ام سلافا بريبكم بو جاي جودي و كواتو كوماتا مدغو سلافو سوسيال سيستم سوسياليستو كاركرين جهاني وجلن بندست لبلي هروي دمي بارتيا ديمقراطية كردستان عراق جي استراتيجي و تاكتيكي خوي نو داما دست نشان كير او جي بروي بايكن بلكو ظروف ويدمي اول يعني نه ام رابن بيجن ام گناهكار كي درخن ام بيجن ولا كمال بركاي بارتيا وي ناف كاركرين ترك دا كارد كيرن كومونيستين ترك دا ناف تيبي دا باشي جدا بون هاتن كردستان ريخستن چكرن او همو راسته ياو كيكي مني دلال ما كردت كادرت ميد كردستان باكوري ما ويج امريكاي ويج فيتنام ويج جهدي بي وزري خبينن همو متروپولن تركيا جدد قوب بگره حتى تيروجا ايرو جور پروردبون آنين او زانوست هيز آنين سر بنگه خداني آل وردا چبو وردا بإجازة سبرسكي بكم بردام بك بجرى من دربازة كيكي ولي ببن نها بحث اوی کرد گفت که یعنی شکستنا هفته پنجاه هی و بزاوا باشوری کردستانی که به سرکاتی وازانی نمر حتی درکی دمی که اوجی کتن بربای سوسیالیزمی کو اوجی هنگ جرا خوب هرتا راسته لی یک تشکی دنی هیا نها حرک بزاوا باشوری کردستانی تجار به رخصتنی که ین تاشارون یا جی بی او که دنی را پیمان چینه کریه چکری لگل باسیا چکری و جبر که مجبورن یعنی داگر کرده به ترونه روزی کرونه مسئله خود چاره سر بکی اگر تو بچه چکتاری نه گیشتی مرحله که جبر شونداد به واری سیاسی ده تی او که به چاره سر بکی نه کنکرت ده همون نوار خستنا دا از دکارن بجن پارتی سوسیالیست کردستان دوی دمه دا دست نشان کرده که اوا آجوانا که پاراملیتر دین دولت ها داگر کرده یلک دست نشان کرده نها اگر پارتی سوسیالیست کردستان پارتی دموکراتی کردستان و دوی دمه دا پارتی دموکراتی کردستان باور کن به نوع پدکی هایبرتن بشتاری و پروتوکولی بو که مام جلال بو پیشکشی و پروژه کرده بو دوی دمه دا جه گلک ریخستن شکلیا به پیواجوی کرم یلو او پارادوکسی که مزن ننه وندزانن temsilkarın yeni dağırkeralı bederi. Boçet rast dağırkeralı ve evet işte peyman için ekim. Boçet gün gor evi ve gor akaftını ve bir karam evi ki taşeron ki de evi rabun karam ve evi berdavam beki. Gelo evi ve xalastı ki yaji Parti Demokratik Kurdistan yaji hezi kedine xalastı ki kerem pikeko. Kök emde yani demaku البته وقتی که افتشته مگوت افنای معنی کو من او نمینه لباشور میشاده من مگو یعنی اتمسفر وی دمی او بوله مثلا پروتوکوله ام دبی وی تشتی به صراحت بجد ویگا و اگر تو خوازی نو ریزا مالا خور ریک بخی و اگر تو خوازی وکی نتوی هری مسئله تو زانی جواتا ما کردستان جی بچینو توجا پیکته
يعني دما تبخازي تزاني او بروتوكول جشبو وكي بري كردستان وكي بري تشدبو جبو بي كيجي اگر تبخازي تبري كي بيك بيني تبخازي اگر نبدلي تجيبي دري خستناك كو بدني وي دجواتا كردستان دايا وخلكتايا وهروها بارچيكش جانتايا تدبي اگر امكاناتها بيت بيخيا ناف بريكي نتوي اما يعني تشتك نبويكو دبجنيا ركبريا خو انكار كرن قارشتلارن بيدلي دبجن يعني هند تشتنا تتكاري وي تشتي خو بيجي راسته دجي خدايا لبل اگر تبخازي ناف مالا خدا وكو جل ريز بكي دبيت حتى الجل هيزن روجي تشكدارن دولتي جينا وانجي اقلا هر بطرف جي بكي يعني بكيش ناف چارچوبه کو تدخوازي جبرفيجي بروتوكول جلك مهمه اگر نهاد ارشيف عمدا فيجا بالفربا من او نه مادين وي يوي بروتوكول برچاف داني با باور بك هر كردك ايرو بخونه بجا والله خوتشتي خراب تدانينا بس اري بيجريد بن بيجرنابن وكو ايرو كا زي مثالك بچك بجم قالو ايال باشورا الروج آوا كردستاني الروج آواي او ركبتنا كو ايرو تشيبوي وكي توريك تشتكي جلك باشا وكي كردك اسكي خوش دبم باشا لوي باوري كو انا هذا افكار نبوينا وديسا خراب نكن ديسا ويدري تبلهب نكن مثلا الورده يعني مروف تشقى دجمني خوجي بيتشك بكا تشقى او هيزنكو اجاوغرن بوينا شوركيشن دجمني بزافر زغاري خوازيا كردستان سياسه دنا بيشا خو دبيت وانا بطرف بكي بكيشينا بريكي نتوي ويدمي او نيتاما او بو جبو بيكيجي ما گوتنی خو هنگی نگوری ما نگو بله اوانا شورشگرن اوانا مشاشی کریا راستا اپو انسانا کی وسا نه ما ویدرجی گوتنی خودیه بدر پسیارک مدید که باران حواله کی نویسیه گوتیا پارتیا سوسیالیست کردستان د سال 1975 جبو ملامسا بارزانی چاوا کر گلک راسته پارتیا سوسیالیست کردستان کنگره خپل باشورا کردستان بر هاوریکاریا پارتیا دموکرات کردستان عراق و پاریکاری کتن اجتماعی کردستان شاقلاوا کرد کنگره سیدا کنگره یک دنگ بریاردا ما سبارت به بارزانی و تفگر باشورا کردستان نه حقی کریا ام دوی علی دا شاش بون بارزانی مرو و کی براستی جی پیوستیدار کو کردا و تفگر جی تفگر که حقه و هفته که پاشه کو اجی تدابم گل برز رزدار کمال برقای کد کنگره دا وکی سکرتری پارتیا ما بود کنگره سیدا ام چون سر قبر ملا مصطفی بارزانی اگر کو کسک جی مرغ ذکر دکاره و دفتری جی بخونه که چی نویسیه بله ویدمی امن حق بون مشاشی کرد اشتبابو لیمت کنگره سیدا وکی کنگره مبریار خدا و به یک دنگی ما افتشته سر راست کرد برای من هجا جبو به کجی هر وها دبجه خالي سيبان از بي خالي سيبان في حوالي باش ناس كم الخلق باركم خلق منطقه بوتان الدوكي دبا جبوي كيجي از دخوازم هندك بسيار وقت تندان بناوي خو برنگي خو بين پیش وك من وكي نوروز اف شر چکداری دا چما سر نکد او جی دیسات کنگرام یا چاره دا یا پنجه دا و کنگره دی دا هات ندستشان کرن و افتشتی کو حوجه ون ما کرنه و ما گوتنه اگر کو پسیارک دیل بابتک دی دا هاویتن ام دکارن به هیرو گری هرنا مسئله تنه حسابك ما هي او جي ام ددنا گلی خواه والباشره کردستانی دا جی اگر هر چی چرویدین حکومت هرما کردستانی قانون اساسیه و حکومت و پارلمانی کاری خو کریه و مجی گوتی سر سران و سر چاوا ابو علیکی مسئله که باران ادخوازم فيتش دي ما ببورا يعني انا خوازم وقت زي ده بقرب ليتش هنا تش قال مهم قال كاس هنا دما چق عاشد بينن دبجن ياو افشير سر عاشد چق كي دكه اصل عاشوان او چق دانيه کو اشکار دكه يعني کار ناکه نش خوش کاریا و دنگي وي نها او تكو هفته و هفته و نه و هشتيه و پشتي وب سري ما هاتيه و كرد باكور او بلایا هر ویگا ویج هر بردوامه اگر کو ام ویگا وی به اشکری واتش دست نشان نکن وکری ام ندان نپیش خواه امی هنگی دیسا بدورین و 10 سال دی پاش تو گازی یکی وکی من پیرمیر بکی کاورا کا وی ساله کو افتشته چیبون باشور
çima usabu ditine xabej jbo vej de her walat parizek her kurdek şaşiye xoy derkeve kemaşiye xoy derkeve tişta kutule baweri ji bawer biko her gelo kijan partiye ke sosyalist kul baş bakura Kurdistan cara ki mevlida melay batey çap bu bela kirbitin ab çücre sosyalist yani met kongre xoya ki da gut ku gava ma am sosyalistin ye Kurdin gava awlji netawi rizgariya Kurdistan ya jbo ji am eger pazim Kurdistan xwarizgar bikin am hamu eger bina sosyalist na çünkü de demokrat etwe, liberal etwe, feodal etwe, burjuvaziye küçük hamu bin bal hep am kar bikin. Jber veji tve çerçevede am her ne mesele am hengi bizanibin ku aha zengi xateril kuderine am telyafadan mesele. Başı kakira spas ke vega ve peşeki navene bedim. Saat Serserimin. mesela evde yani ambejin nerina Barzani nemer da bizava yem başırı Kurdistan'ı da gelek vekili dilbekiri ve betişte şirovek çünkü persatu ku ezber kez bu khunma betişte evkir gelek gel başı cişanazi ez be o sebebe em ne evin hem gelek caramet Kurdu kemasiye mescidi ben Kurdu kemasiye gerek askere vekili bu beş şebeyi bebeje spastik manata va be em dirbe gelen gel persa le ev ki pers kedine habo الهند اخو قید بکه دما هات بوی امدس بکم دبیجن که کنگره سیامین ده پارتی سوسیالیست کردستان bir yara şere çekleri da bu. Bir yara şere çekleri bu çahatı betal kirin pişte begeri pişte kek sabri eminite begeri. Kek sabri. قربان يعني تدسا برسا خوش مبكي ازي دزانم لأصول evet جاردن برسا خوش بكي وهم از نها راس اوی بکم yani em bejim dama bahsa evi kirin yen hejayin yen Bakure Kurdistan'ı Xali Cibri bigre hemmu serokakiyan yen Bakure Kurdistan'ı yani je dube deri da tu evtune tu perskirek tune ya tu asengi tune le yemen le mühim eve çünkü dube de medajı henek rexiste henek seyati henek revşamir hebu ve evi rad kirin ve şope rad kirin le başe avan heyjayime çi bu ki çi sedemi ki bu ki de Halid Begi Cibri ne dikar belki peşyavi de ordiya evi de Osmaniye da ciddi görtepiştira beri xuda Kurdistan'ı da kubbe bece ki em ملتکی نتوکی سربخان یاد به سربخان ببن برای خدا برای کدنی خویبون آوا کردن بشرا ام بجن شیخ سایت نمر بیکو دا خوازاوی ببه ده فاکتور بو سرکاتیا 1925 از نخوازم شیروه بکش بکی کاری وی از ایتر تو خوازم حقی گوتنی بدنه با چه سبب بو شکستنه که وی دمیدا چه بو که ام بجن اوان زین سروکن بهجا سرکشن یم بزاوا کردستانه تک شو يا براي عزيز البته دبا امبارح خو بدن وي ل بابتا ما صالح حفتيه حركات صالح حفتيه دا بايديولوژيا سوسياليزم بري خدان برسو برسكريكن خو ل نكارين چاره سر بكن مثلا او يكشي دو de 1921 da azadi avadı ve de serokatiya Halid Begi Cibri da gotine ki heye de veje her çıkas dina beyna meda de fakru ramane da cidiyati hebeji dav doza me piroze em de karın be hevra karu khabate bakın tu vakta beri khadidi avakırna hareket etti da khwandawanan dibini mesela rexistına hidiye tedaye تدا ملاو شیخان دبینی تدا جامعه که وقت فهمی لیجی خدا ناس آتئیست دبینی تدا گلک عشیرت و باوری دیج تدا دبینی مثلا اقلا گمگم بکن گمگم دا دوی حرکت دا هم کردن علاوی هنه و هم شی ادنه هنه جبوی یک ام جوی حرکت را دبیجن حرکت ملیه ملی بون نه به ایدئولوژیه ملی بون لسر بنگهیا ولاته که سر بخواد آزاد به هر کار و خبات هبشیه
De sale hafte de hareketten da bir nabinin. Kışki ideolojinin, pür ideoloji. Sosyalist tamam. Hadi ya. Her rengi viçiye mesela denk Xiaoping kotune ki pür hoşık ke. De beje mesele ne rengi psikiye. Mahareta psikiye. Ger ku psik mişkan bigre psikiye. Ha spi buye, ha reş buye. Fark nake. Ya em milleti ki bendesin kolene. 7 sale pırsu pıskıraka meçara ser ne buye. İca em bikijan rengi dikarın behevra karo xabate bikin. Nem got sale hafte de sosyalizmin beri xweda bu van cameran jwan ra dgo feodal aga paşveru. Jber ku heşe min vala bu. Heşe min hatu buxarin. Yani jber wiye ki disa dibişim. Türkan 7 sale devlet avakiriye be fikru Rahman Mustafa Kemal radmun rudin be Kemalizmi. Ya de hareket me sosyalista te hejayin ku me binafkir İhsan Nuri be, Ferzende be, Halid Begi Cibri be, Doktor Fuat be ona nabinin. Hakemani eve, tekçun eve. Mesela bayar ba legal Barzaniyan ne? Babu Kale Barzaniyan biryar daye yani ekoloji. Gotya mare reş ne kuje dara ne bire masyan be vakt ne gre ah herkesiye kalınca boy zevace tüne ya 7 sale ev prensibên ku Şeyh Abdülselam daniye le devera Barzan hina heye. Yani babu kalewana yani emiş bejin bizava Barzani tişte ku babu kalewan gotiye bir nekirne hina dara nabirin ez bu xaçum medit. Gazala nakujin. Ya bavi min yani eva ekoloji bu. Ha 7 sal beri Kurdan daniye. PKK rabu çıgot got işte ekolojik nizam toplum, ekolojik nizamçı. Yahu nabiyi bir de bir bece spasiyat dedim. Şeyh Abdülselam te prensibi vahadani aha acı işte dekrim şu boy milleti koy kartinim. Var ne gotun? Gotun be medes fikriye. Vakta tu beci dirok ki medes fikir tu tektiş. Mesela ez je bray koy Nevruz de person. Keke Nevruz PSK çen sale heye babimin. Niziki 5 saliye. De 5 saliye ez ve kurdaki nezam de pırsim. De bejim çima ve xo avakir ve hevi dame ve çima hevi xo bekarnani ve çima de pratikê da ve tişekî dest nexist bajarekî xilas nekir gundekî xilas nekir ev nayê wî watê ku ez te şermezar dikim lê ez pirsa xwe ji cenabê te dikim tiştê hêja jî yani ez dikarim qalê bikim ez dikarim bibêjim mala we ava hiç olmazsa ya di çand û kultura Kurdî da hinek tişkir an jî di warê ziman da we xebatekî kir ev tiştekî din Keke sebebi, warê rewşen bir aye mesela we pirs bû keke sebebi, kebre biborin, dibe ez müdahale ve işte bekim, kerem av, vun nerine xu bejin, vun pirse jimra belin, ez bu pirse ez bu xu bikim. tamam Ez bu xu em dostu biranin lê ev hem pirsê xwe ما ve dare naha ev derpe desteme daha ye, Cenab-ı ve veş pevajı şirove bikin, bejin, li pirsajı belin jibra ez pirse xu jwa her bikim, kerem keke. rewşa salên bîsta û rewşa îro wek hev nine. Di salê bîstan da ziman heye, Kurd bi zimanê xwe ne. Bi zimanê Osmaniya nakin. Ez yek numunekî bidim. Xalit Bek hatiye girtin di Bitlisê daye. Şêxekî Hîzanî tê seredaniya wî dixwaze bivîne. Pêra biaxife. Walî dibêje ger ku zimanê we bi Osmanî û li cem we jî leşkerî hebe wan dikarin hevdû bibînin. Xalit Bek diya dibîse. Dibêje ez evîndarê zimanê xwe me. Ger ku ez bi Kurdekî ra bi zimanê Kurdî axaftinê nekim ji wî tevî tu mefayê nabînim. Girtîgehê daye ji prensîbê xwe gavekî para navêje para xwe tawîz nade. Eva serkeftin e di du. Tu serokekî Kurda ne gotiye ey devleta Osmanî tu ger ku derfetê bidî ez kar û xizmeta te dikim. Ez xulamê te me ez ji te re xulamtî bikim. Tu serokekî di dîroka me de ne gotiye ev serkeftin e. Ne İhsan Nuri Paşa gotiye, ne Halid Begi Cibri gotiye, ne Doktor Fuat gotiye, kesi ne gotiye. Yani bi sekrana xwe mane. Wana wenda kiriye li sedemê wenda kirnê geleke
یک چند روز بری اکادمیسیانی امریکای گوتنه کی کر گوت نیار کردان پرن لی نیار هری خراب جی کرد بخوانه نیار هری خراب جی کردن یا افتی شو آتی سالی بیستاد عشرایی هیت دزانی yani mesela Kur Hüseyin Paşa'yı em dizanın, mesela aşiretinden hene em dizanın, ol hene em dizanın, yani Sunniyo Alawi ne karnı verin bahe bu dualı koçgiri Kurdin Alawi seriyelda ki can Sunniye püskürtü da. Lebele de navre u şembir u siyaset mederi Kurdan da seknane ki milli heye em diya le de 25 da divinin. Yani jberuye ki eri wenda kirne sedeme wenda kirne yek Sovyete bere xwabidin keki baran o ji keki nevroji ez nevroji dibêjim ji sedeman yek Sovyete Bolşevikin Üsüf Ziya tere alikariye ciwan dixwaze alikariye nadin Üsüf Ziya Xalit Begi Cibril Erzurumê be konsolosluğa Bolşevikana tekliye datine alikariye dixwaze nadin ji xwe hêvî ji İngilîzan birîne دخوازن انگلیزی آلیکاری بدن لی انگلیزی آلیکاریه نادن ها سدمی تکچونه ترجمه پرسی یک دبی واریدا دیپلوماسیه yani diplomasiya Kurdan karnake berjevendiyan milletan esase ejberiye ki ne İngiliz püskürtiye dedin Kurdan ne ji Sovyet dedi le devrat İngiliz vakta neden emdikarım faham bakın ya Bolşevik çimanadı mesele ve Bolşevik la agriye ve püskürtiya Sovyeti alikariya Ankara'yı evket agriket. Neku yani siyaset avan şaş bu keke Baran Hamze. Neku siyaset baş bu. Le konjonktür duvi demeda le hembere Kurdan bu. Le hareketin Kurdi milli bu. Yani azadici milli bu, khoybunji milli bu. Ba ala khwa bu, bi zimanê khwa bu, bi mêr û mêrxasiya khwa bûn, wenda kirin lê serî netewandin. Mesele we. Çend salada keke baran de 21 hatta 25 4 sale. La agri 26 hatta 31 4 sale, 5 sale. Le 2 sale hafte da hatta naha 5 sale, 6 sale. ام ویا شروع به بکروچاغ مادم کو یعنی ام برای خود شما وانا وندکر سدمی وندکرنا سال حتی جم آن زمان یک مگو زمان دو آله سه دیروکه چار کرد نه لسر کوکا خویه یعنی نه زمان خویه و نه لسر کوکا خویه و نه جبرنگ خویه که منیه یک اوه دبه امگا ببینن یا در کت جیوینا خدا قالا فرزند سلیمان احمد نکی قال كريم قولغاسي نكي قال خالد بي نكي تنكاري غافك بافش تنكاري باوري بدي من از نايم جبروا كي رحنا من نل تاني لا اوكي ل حركتك بتابعي اكو سوسياليستن اجي تدا رخني خويج تكرموي ايا اللي از ناد فيجن تش اد فيجن ايدي از باري خب سوسياليزم ناين براي عزيز ها نكو فكركو رامانك خرابه لي از ناينم Perskreka min çare ser nake. Ez Kurdim. Milletim, bendestim, koleme, ez dixwazim hemû Kurd bi hevra bi stilek millî rabin serpiya. Stilek millî jî bi zimanê Kurdiye, bi Kurdiye, bi jmendiya dîrokê ye. Yani wekî din rê û çare tune. Ez nabêjim bimre Amerika, nabêjim bimre İngiliz, Fransız. Ya wexta ku berjewendiya min alîkariyê ji wana bigire ku bibin alîkarê min ez dibêjim serserê min serçavê min yani wek deng siya û pînc difikirim dibêjim ji bo min rengê pisikê giring nîne dixwaze bile sor dixwaze bile spî dixwaze bile reş be lê mehereta wî giring e ku mişk kir çiqa pisik pisik e qediya Baş gelkê welê spas ki mala te ve terhîna li ma û mayê wala mala te wê xirab bike hayete birajte hebe ne deng siya û pînc e lo yek roz gelek pes bo te tê Veysel Çama hazırın. İcare Pirsekî yek ew dibit bê konjonktûra cîhanê derfetêk mezin peyda kiriye. Ez navna bêjwekê hevalê dine bira ew negire dil giranî nebe. Divê em rêxistinin
خورد آوا بکن که قدره کمبخ بشکینن جبو سرکفتنا یکیتیا انسترومنت ریخستنیه باشه دبی ریخستنه که سرکفتی گارانتور گوهارتنیه اوه هوار کدنه دبیجه گلو پارتی سوسیالیست کردستان جبو ریخستنه که سرکفتی هول او هلوه سوین چیه تشک دینه جید بجه اویجی بجم که تو همیال گل خو رز بکه هوار که جید دانیمارکای نوستانده دبیجه باشه پارتی سوسیالیست کردستان argümantin yen zaman gele kim bikartine. Bi taybet bel Danimarka ez karim bejim ki Parti Sosyalist Kurdistan zamanı Kurdil ve deri baş bikarnani. Çi ya sada mivi. Ewana işte binima bejim kerem ke geltin evros. بله گلک سپاس بو هاورن بین کو پسیارا پیشکش دکن دیاره چند پسیارا کن از اولیج دخوازم وکو تجی گوتی پسیارن خوجه کل مکریه از وی جناب تر دیلم کو تدبیسا پسیار که از برسی باته بده یاد دیجی حواله کی گوتی کو پارتی سوسیالیست کردستان د کنگره خو سیدا بریارا شری چکداری دا بو گلو چمانه کر بله راست کنگراسی که مگوتی بول باشر کردستان مگرد ما آلگوری مزن به پارتی دا آنی پارتی ویدمی پارتی که رادیکال کوکی سوسیالیستی بو مد کنگره خود دیکتاتور پرولتاری گوران مد کنگره خود توجی که پیرویان خواهی گوران مجبور پیش روزی سوسیالیسم که دموکراتیک مد دستشان کرد هر و آوایجی بریار مده که همشری چکداری بکن لی گلگ مخابنی هر وقت زانم پارتی وسیله نه کنگره ایراده خوصا نشاده بو لی امتکاری خود سرکفتی نبود جبوی کیجی د کنگره چاری و کنگره پیشم بده ما اول دستشان کرد و ما جبوی کیجی وزرا خوش بشدروانا جدلگا و قرار کنگره حکومت به شکلی دا و ما اشتراک کرد کو امدوی کاری دست سرکفتی نبونه و ما بریاره ها گورند و دیسا به شکلی که دی برای که دموکراتیک لگال و خبات که سیاسی سیویل ما دیسا دا پیشه خواه یعنی افتشتی که شرطی نینه لی او برادرانی که وی بسیاری دیکن اگر زحمت بکشن وقتی وان هبه دکارن تاریخ پارتی سوسیالیست کردستان نگل زحمته یعنی بیروریین کمال برقای بگاویجی چاپ کوینه دور دجی هیا چکوی دمیوش سکرتری پارتی ما بو دکارن بخوینن یعنی قراره کنگره قراره گده و کنگره هاتیجی قراره خو گوراندیه یعنی باش یعنی خراب افتشتی که گس سروی کو ها تدکاری بجی اگر اول کربان باشتر دبو یعنی اگر مثلا من نه اگر و مگر ظرف ضرورت و شرط و باردوخی کو امتدانه چیز مدخوازه بسیار دو ها گلو ام ویگا به کنجکتورا جهانی گله که سر خیرامه یعنی در دور و دنیا زوریه و باید در کتیه که کرد بمن دولت بلی ام کرد حاضر نینن چاو ام حاضر نینن یعنی اگر احمد خانه 300 ساله بری نهاد دست نشان کربو بکو عوانتی نتفاقی و نبوله هستک نتوی مالا مشوتان دیه معناها جعالیه که هیزک کل باکوری و بجه از میلیون دنگاتینم لید بجه ام دولتا که کردی نخوازد این وکن مثلا سروی ده بجن ورابو و کردستان هندک دشن بجن والا هم دخوازن گل برای خود ترک بشین دنیا چی بکه جبو بکه جه ام کنجکتورا که پیگاتیش مدخوازه ام پارتیین بچی که مزن به هفرا کارو خباته بکن جوی آلی ده از پر کیف خوشم که دانوستاندنین پارتی سوسیالیست کردستان و پارتی آزادی کردستان باکورا کردستان نومینه به هفرا کار کرنا وانا به هف نزیک بونا وانا و دبن بانه که ده هف کرتنا وانا و هر وها ببنا لوکوموتیفا چه بونا برای که کردستانی اوه به کنجکتورا که بومل باکور پیکاتی و هاریکاری که مزن بکن بلی هکو هنجی دزانن ششتنا مری دسته ملایا لی جهنم و جنت جیش دسته خودی دایا یعنی ام وکی پارتیا پاک و پسکه ام ببینه یک جی سر هف جی دانن اجبیر ناکم دما کنگره سیوان دا گلک رخصتنا دگوت اگر او کمال برقای هره و وی پارتی هره امی گلک اشتا بکر یا کمال برقای چو ریزدار چو کاری خودی که کار پارتی خود که کار چاندی خود که مروه که هیجا سیاسی و هر وها سرکرده که مزنه امو ساد بینن بلی مثلا نو علی هر ولی وره ویگاوه ام وکی کردین باکوری به طیبت باکوری جناب آلوزی که گرگ مزن و گلک دجوار و گلک سخت دا ام نکارم بیجن هندک و رندکن ام نکارم بیجن والا علی یان ولی ام همو تفدا هوجدار هفن اگر ام هفدون ها نگرن
ام نزیکی هف نبن حساب بچوک بکن ام بدورین دیسا وکی نوروز وکی پارتیا سوسیالیست کردستان بدلو جان دبیش ام هوجادار هفن کس بتنه سر خواه نرزگار دبید نجی رزگاریه بپیک دینی جبو بیجی ادخوازم نمونه که بچوک بیجم دما سالا 1975 شکستا مزن سرما کردا دا هاتل باشور دو بیار مزن چه بوین الباشورا کردستان نه جمهر ویتنام و کامبوچا و اریتروانا پارتیا شیوعی کردستان چما شکست خوار و هر وها چما شکست مزن الباشور چیم اوی دمی هر دو پارتیا جی استراتژی و تاکتیک خوار نو کرن پارتیا شیوعی گود به کردستان اف مسئله چاره سر نابید انکارم بری کردستان چاره سر بکیم سوسیالیزم بینم پارتیا دموکرات کردستان جی گود بتنی هر آزادی با کردستان نابید دبی از دموکراتیزه بکم از جوات جی عالیه کارکرا مثلا جنا مثلا آخه مثلا جوات دموکراتیزه بکم بویا از دبی وکی پارتیا که دموکرات پروژه خوص تجیب کم ام وک پارتیا که سوسیالیست بلکی دیتنا ما چارچوه کم بی لدما کوی برای ام بفکرن از محتاجی برجوازیا کو هندک بجن هيا وهندك نينا وهر شهبه اوجي دبي ورا از محتاجي فودال واغا وعشرتي ولد باريزم از محتاجي او كسانم شيخن مشايخن ديندارن اولدارن بيدينن اتايستن هومانيستن هر چبن کو دبيجن كردستان دبي هبيت از مل بمليوان كار بكن جالك نميني بچوك از نشاوا بدن من روجالا كردستان دما ام چوبو نور ام هيجي يعني البن بارانا سوفيتي وباران باري مشامشة داستري خوا برش نفتبر من بجريان لبلي مديد كل ودري ملايك قرآن دستوي دا القال هوالك ماركسيست من بملي هف شر الدجملي دا كيري كردستاني ديكن يعني السوسياليستم سوسياليست كي كردم از علويما از كردم ازديما كردم ديمقراطم كردم اگر ابد دل مدا وكي جيانها ام بيبجين ولا او پارتیا کو رخصتنا کو گوتی برای ما و کنجکتر سر خیره کرده بزبرینه وقتی ما زودی چه ام دبی خو بلزینن هر چیزی تر و راستیه بجن ام تنه یک به یک نکارن تشتکی بکن ام اگر بگن هف ام بکاربن تشتکی بکن ام گله مهمه و هر وسا از بار بکن پسکارک دیجی لوی داری دا او خوشکامه کو گوتی بول دانمارکای خوشکام نه دلال اگر شاش نبم خانم بو هر حال موسدی ليه از باورم نتنت دانمارکای به سالان د کوملت مدا کل اروپای جی به سالان در اخراف مدا جی مشروی تشتکریه دی به کردی بفکری به کردی بجی به کردی بجی به کردی بمری لبله هندتش ندس مدانه اما برای کی گفت گوتانا دیشتال پسیار پسکی چرت تشتکی چاندی و زمانی نکریه او جین حقیقه پسکی دما باکورا کردستانا ترکیه دا کسی ندگوز کردم جبر استرانه که شهره که زندانی دکرن روزنامه که نیوی کردی و ترکی بناو روز اولاد درخست کوملت خدا دجی خدا هزاران ادبجم هزاران لهنورن تری کلاسیک مولید ملحسن باتی بکو کردی گوتی ما چاپ کرد کتاب کلاسیکی یتما اوه کوهتانها نگیشت بونه وی نسلی احمد خانه بگره فقیه تیران بگره زینبک بگره جگرخوین بگره به هزاران کسی اندی که نکاری بونه ببیسن مبرنه خدمت آوان اوجی خباته که ها بسه والله بس نینه خدا از وقت نوروز از رگل تمه اوه ایمان اوه هبیتن اوه که دل و جان براستی بیش از کردن دیبه کردی تمالا خدا دجیانا خدا به کردی با از ویل تمه ما مبوشی اوه بو خوشکاری بکرنه برخواه او اشارته که از کردم از دبید روح خودش کرد بم اوجه حوال دانمارک ایش رخنات بلا سرچاوا بگیرن ایشی خو بگیرن موانا و سرچاوا من سرسری من باشه که گراوز پراری پرس با جناب ایواتی از خوازم اواناج رز بکم لا اویدا نریجی و پرسی هیا برادر که جبک اناب نخوینم جبک هوا دینا برا اونه به çünkü evan hay tebni evan hay tebni em nabij tane persat ke debe konjuktura cihanê derfetekî mezin peyda kiriye debe em rêxistinên xurt ava bikin o vê qedera kambax bişkîne ji bo serkeftina yek te înstrûmentera rêxistinekê serkeftî garantorê guhartinê ev şîroveyê wê gelo dibêje peseke ji bo rêxistinekê serkeftî her û helvesê wî çi ye asê xwe ez bawer dikim dibê derî de mavasta wî ew e hemû gelek temaşavan wê tiştê ji gengeşî dikin
دبیجن باشن پارتی سوسیالیست کردستان و پارتی آزادی کردستان هاتن مرحله که گلک باشه لیدنی مرحله شوندا شون بوچه گاف شوندا هاویتن پارتی آزادی کردستان پارتی سوسیالیست کردستان او کاری هفبشت کرن و گیشتن انجام کی باش کو هیوی کی کلجانی که دام ملته چی بو؟ چما نهال آواز بو؟ نا براستی جی وی دبی یعنی یک وکی کردک اجی گلک حواله دانستان دنی ما بونم گلک جی کیف خوشن یعنی به شکلی جی لبلی و کتت زنی یعنی ریخستن نوا بدن خدا دما قراره که بدن دبی بگشتی دناب حمیادا وی تشتی بمحینن بحلینن والبرهف بدن کتشتی که سلامت جدل کبه اوی دمی جیبینا که برفره الاوروپایی چی بو جیبینا که برفره جیبینا برفره آلیه سکرتر پارتیا سوسیالیست سروکی پارتیا سوسیالیست کردستان که مسعودک وکی بشه که هفگرتنه یا پاکیک و پیشکشی جیبینه کربو جیبینه البرهف دا جیبینا تشکیلات اروپایی قرار خوصا دا گو که ام بدوقت کیم و یعنی نگلک دور دا ام بهورا کار بکن د میدان کار دا ام بهورا کار بکن بهورا گرم بن بهورا جی پیش تهرن و حتی که ام بکار بن هف بگرن جی بو جی تجربه مدا گلک هفگرتن چه بوینه و بلاو بوینه اف هفگرتن انا اگر کو ام ناوی وان ریز بکن خوش اودگی بگره حتی تیت روژا ایرو کجی همو قبره وان یعنی زیارت وان مالا مدا مایا یعنی بگا ویجی همه ناو ماینه جبو یکی جی از دبیجن بلا کسی بیا خانش کری هر گاوک پاشتاویتن نای معنی کو هر تش خلاص بو هر کس چو مالا خوا هر گاوک کو پاشتاویتن بو کو گاوک مزنتر پیشتا باویجن هاتیه کرن از باورم دو وقت کی گلک نزیک دا ددمه کی گلک باشتا شرط و شروط کو ام تیدانه کنجکتور و ملهف نزیک بکن بخوازن یا نخواز بس ام لسر اساس کی کو ام بکاربن خدمتی جبو و دوزه پیش دابینه یعنی بکرتی اول نه اگر کو ام بجن چیروک اولا مگوت و علی گوت ولی گوت اول همه چیروکن یا مهم اگر نه جناب ککبران باش زنه وقتی اسمش که ککبران دبیسم یعنی جمیل یعنی حواله گدی ازان کشدن و جانته کشدن و جانته اوجی من ازدکیم لیوجا کو مگوتی گاو پاشتاویتن نش بروی کو پاشتا برونج بروی کو به حاضری به وجاره به الحق بخن وکی شپولکی پیش راست بن و چه به باشه که کراورو سپاس که بالا تا بابا جبر که هنه که اول برسیف دانه از خوازم ایوام گل کرد بیجم خلی سپان از نزیک ناستکم جبوتان موتان نه شکل بخوش دوستاد به نش جولا برگیبه و اوج آگری بده به از دل باشورم evet tebrik bu canavar ve beşer یک که حواله کردنه نیزی که به نوجه ناسی که از نویدی سنابجه belki metoda به بخوده آسانگ سرکابون کردستان پسکه و سوسیالیزم تو چه بیجه اول گلک نیزی که تت ناسی کی که بارن جاره دی کلمه من باش فهم نکرد از نه بخوده بسیار چی بو بسیار به بخوده آسانگ سرکابون کردستان پسکه و سوسیالیزمه یعنی ادمن فهم نکرد چه وارد داد بیجه او بخوشه اول وی از بی بیجه خود کک باران او حواله ما یعنی د پنجر کا خدا البته که حتما نگرانی که وترسه کی وهیا لی اگر کو او برای من پارتیا سوسیالیست کردستانی او کادر توی ناس کربه و باش بزانه بکو روجا او دم ام گشنه کنگره و قرار دمدا دگاو پراتیکا مدا اگر کل بیر او بیت از این نمونه که بچوک بیجم هیچ آلا کردستان بارودوخ باشور پیگ نه هاتبون ما آلا کردستان کو به حق اندامتی حوالا پره کمت کر به هزاران متانن چاپت کرن بلاف دکرن و پکه دشوتا دا تشتک دیده ما بلاف کرن حتی دگوتن آلا کم کاری کن حال بیجن آلا بارزانی یعنی پارتیا سوسیالیست کردستان بیروباوریا سوسیالیستیاوی نه پیش آستانگل پیش یا روزگاریانه توی چما جبرکو مگوتیه گاوا اول شورش ملی دموکراتیکه روژا ولات هجمار 1 2 3 بخوینن اگر این پیدا بکن یعنی 40 ساله برین همه گوتیه اوجی چیه؟ امد بیجن حتی از کردستان خلاص نکم حتی از داگرکرش کردستان در نخم حتی از جوات خود دموکراتیزن نکم حتی از حقوق و یاسای مرووید چین و توجه کردستان جیبی نکم وقتی میجی بجی که ریخستنا من دچه صندقی و دبیجه که باران ما مستقلیل براین من ولا سوسیالیزم که آوسا دخوازم
دنگ دانما ام بريفه ببن دنگ ندانما ابي برجواندیا نتوی خو بپارێزن ناو حقوق وی دمیدا اپوزیسیون خو بردوام بکن اوی پارتی سوسیالیست کوردستان والله نه نوروز نه پسکل پیشا کس نسکینیا ها ام الپیشا و تشنه سکینینه اگر هندک کردستان جودی آوا بکن هندک کردستان که هفتین آوا بکن ام کردستانی نخوازن بلکه او نه کردستانه باشه که راست پاست که بالا توابم بچن با yani az بیجیم که باران ببورجی تش مهمن اگر دکتر قاسم رحمتی نکرد با بروشوره که بچو که 28 سپری بلاف کرد اوی دمی عمل قندیل بون لگنده بوله سرکرداتی ای قدپی از رادیوی دا بیجر بون کرمانجی گود جوین ای بوم پیکنی گود هیام پیشامه دا گوه دو پی بکرن ناوا جهانی لیتراتورا سیاسی دا او دو پی وجی کلاس نوست اون پوستوریکا منت کردن بیجن یعنی بری گورباچوف کو به سرکار گوه دنیا آلوگر پیک به گو رزگاریا میانتوی ویت واشنطن را در باز به او جامعه او تشتا دماد گود برکو سر کرده تیوی معنی دی به دوربین بیت هوربین بیت پیبین بیت 40 سال برین همه تشتا گوت یکاک ایرو که بلا گوتنا من باوان کسابی اوی کود بیجن پسکجی نهوجه کو پارتی همو وسیله نه آرمانج مهمه گلو حکومت ایرو یا سرکار دولت ترکیه سال 8 تا نها پنگاوی بچوک سر زمان کردی گاوک آویتیه چهار سریان نتوی گاوک آویتیه دموکراتیزیکن گاوک آویتیه نه لافریقای کردستان هبه ویجی نایله ایجا چما هم دستش کار خباتا خواب کشه بلا آرمان جمع دست وره اهد بید بابو از بچم گنده کروین مزنک باشه که راست سپاس که بالا تا و جار جار هنک تبینی یه تماشاوانه های اسپاسه و همی ادکر هم با وانه گرم هم با پرسه هم با تبینی وان جار که چشک از بین از فازو بیوازی بیرم سر اکراره یک اول که گلک باشه نزدیک تا جناست که گلک رضا سلامی مجی باویجی هیا اب خداست که دبی خویای مودراتور در حق پکیه ده حساسه سوال من پکیه پسکر گردای نوینه دبی در حق دادا به نرمی و گرمی داجو یعنی دبی در داخل گجبر هیا ل همو حوالین که نزد ناست که زانی که دوی وارد اشخاص زلال اشخاص اوم از نرینی خوب بسرا بیجم دبی مسئله دا اجبار بستدم از خواهدم میوان من قصه بکن جبوی برادر جگلک سپاس که مالاوی آوابه لی از داویه دا گوتری خوب بیجم که ولی کرم که جناب اوی بیجه یعنی مسئله اوی دا مگوته یعنی سوسیالیزم تره نه جی گناه باریه یعنی از خوش چند سوسیالیزمی تیرا خو او کر مجیا یعنی شیری خو و خوارم به یک تشتی که ام دو بیجن کسین که یعنی سوسیالیزم لباکوری کردستان جی جبو پیشوچونا بزاوا کرد لباکوری کردستان گله کاری ماش کرد گله کاری پوزیتیف کرد لن یک تشتی که کرد کماسی وان هبو راسته ما لاو زانی بو کامبوچا زانی بو بورین همون نقطه این دنیای مدزانی بو لی ما اوین زانی بو دیروکا شیخ بزاوا اوین زانی و شیخ عبادالله نزانی بو نین شیخ سعید نزانی بو میجم شیخ محمود برزنجی نزانی بو او کرد که ماسیه ما لی سوسیالیزم همون نخرابه کرم که اون بجه ایجاره سدمی که سبری کنجکتورا دنیای وی دم دست ندا یعنی ایرو کنجکتورا دنیای دست ده که کردستان که سربکا آزاد و دموکراتی بجه بکه به حاله سال هفته ده از پاله بوم هم خواندوان بوم هم ماموسته بوم و هم جی پاله بوم ترپانا من لسرپی من هورس و چاکوچ ده دست من دا من بره خواهده دا مرگان مشخوره ده چو الکاریا باوی خواهده کرد فابرقه تونه بوم یعنی لگمگمی یک جامعه که لگنده مهبو اجار دگو یا ورج مرا دیلکچه که بنویسینه از بشینم دمیر را از بیجم لولات ما پر برف تباره جکره مخوره بلا فابرقه که چه بکه فابرقه برفی امی بحلن بکه آف وش خوره بفروش یا فابرقه تونه بو یعنی جیکو فابرقه تونه بو تو چه
فکر رامانی ایدئولوژیا سوسیالیزمی دکاری بکاربینی بکیرا بناوی کی یا یعنی از دسا دویجم پیکنی که لی از بی پیکنی که ببیجم او خوش دویجم برکو ده سال هفته ده 3 شب و سور روژان لسر ایش دنیا توریسی ما گنگشی کر 3 شب و 3 روش یا حیفه گونهیه اینجا لگنده که ازدی ما مستمه روژه که کاله که بره خدا من گو خوجه مگو چیه گو ته میجوی زارو که مخوارش مگو چما گو یاو لای من گو شالو شاپکل خواهده کر ات جرا آخفی شالو شاپک درخستی نها پانتولن که تنگ لخواهده که تیو تره پوری خواهش پارا شکریه یا در روز درواز بو کچکم اینجار فستانه که کن لخواه کریه تی چوکان مگو ته چر کر گو اله چوم خانی مالی تازی شلت بوم چوم جمانا گو گشکا کر حوار و گازی وی باوی me دین بویه گو موه گریه جوان را گوت نه از دین نبومه اوه موده هری داویه یا یعنی از حرکت ایدئولوژیک سوسیالیست وک موده دی بینم سال هفته دا یا موده بو گشکی به هفته کت بو yani kişen hareket bi kişen hareketi ra dışarıda ne bu? Yani tu hem koleyi hem libindesti de desti tada kelepçe de linge tada kayde de düstiye tada lele ela bavi min vakta Moskova'yı baran duvarı li Diyarbakır'ı sivan verdikirin. Pevçun he bu, ideolojik bu. Persu perskereka milli tüne bu. Yani menedit li perskereka şoreşkeran he bu. Karkeran he bu. Ya dizanın emmeleteki gündine emmeleteki fabrikalı velati metüne ideolojik yuha jboy metişeki berfre. Yani tü de hareketi ideolojiye da tü kesin dindikari bibini. Tüne bu. Yani az îro dibêjim madem ku tu dixwazî hereketeke millî ava bikî bi ala xwe bi zimanê xwe û bi helwesta xwe tu dikarî karûxebatê bikî tu dikarî ji dinyayê piştgirtiyê bigirî rast e Kurd ne Kurdên salê bîstanin di salê bîstan da Kurdan hewlda bû dixwast alîkariyê ji Sovyetê bigirin dixwast ji İngilîzan bigirin nekarîn negirtin ji ber wê têk çûn de bila îro têk neçin ele tu fikru ramanı sosyalizmi ne kari tu ve tekliye dayanışlar ve bejim be rengeki milli dayne misal o şapke koyak barzani derbike ve koşka spi Amerika'yı diplomasiya ko bir şopine yani Barzani de şahsi Barzani'da Mesut Barzani'da tutkari bir dünyaya tekliye dayni o dani cameran danici yani Bakuri Kurdistan'ı ne hareketeki ideolojik le hareketeki milli dikare vi alikariye je dostin xwe bigire je devletan bigire dikare bigire yani şert û mercên îro je berê pêştire lê tenê divira da jî disa ecarektin dibêjim bi ala xwe bi zimanê xwe û bi hizr û ramanê dewletbûnê ger ku tu tev bigerî ya ne hewce tu çek bigirî herî şer bikî tu dikarî yani li Hindistanê em bibêjin Gandhi rabû bi sivîl îtaatizlikê li hemberê ew kê em bibêjin İngilîzan şer kir yani derfet û imkan henin wexta ku hereket bixwazibin bi rastî ji boî milletê xwe tiştekî bi dest bixînin û çaxê dikarin ne ideolojik le wek hareketeki milli bi hevra karû xebatê bikin û bibêjin da û doza me müştereke em dikarin bi hevra karû xebatê bikin yani pêkan çima na yani ji ber wê ke dibêjim PSK dikare bi Barzanî re ji teklî dayîne karû xebatê bike bila bike yani em ne li dijî wî ne li hemberî wî ne lê wexta tu teng bifikirî tu bi perspektîvekî tenê bifikirî em sosyalistin tamam qedya nave yani bir şekilde kes nikare were bahevutu li hareketeke milli dikare gişkan kom bike namin numune da mı got salê bistî da bistûyekê da azadî ava bû azadî da xwendewan hebû ateîst hebûn melle hebûn şêx hebûn seyîd hebûn alawî hebûn sunî hebûn gişkê hebûn hareketeke millî bû
Ajberi ki de 4 salanda em bebejin hareketi 25 ere erçkas provokasyon beji li de encamê da karu xebat tê rêda serhildana ki wisa li Agrê jî wisa bû yani xoybûn hareketeki millî hareketeki sosyalist ne o azadî hareketeki sosyalist ne milliye lê nedî sosyalizmi ne me ji ber wê yekê min fehmiye li cî wek numune da yani sekreterê Şeyh Saîdê katibî wî ye rojekî Lînskê Diyarbekirê li ber ava Diclê camerên lingê xwakiye serhev ji xwe re pirtûkekî dixwîne îdî ez texmîn dikim ev jî herhalde pirtûka ya Marxê ya Lenê ya Mao dixwîne îjar yekî serok eşîre tifinga xwegirtiye ber bî wî dibêje ev komünîstê hanê di navme da çi îşî wê ye yani em şêxin em melên em nimijî dikin lê bayê ji rûniştê pirtûkû dixwîne Şeyh Saîd vegere dibêje ya şter çi nimij dike nake o mesela o ye ne mesela te yani yekî xwedê nenase îro ez şêxî îro û şêxê wî demê din berheve dibêjim ma Şeyh Saîd ava ve yani hiç olmazsa Şeyh Saîd radibe komünîste ji komünîstekî bi rêz û giraniyê tev digere û jê alîkariyê ji digre tistîne yani em milletekî bindest ya ji boî me lüks e kekî baran divira da ez pêkenîk me got kes Kenya ne Kenya ez nizanim lê wexta pirsekî ji min were kirin tu wekîlê minî tu wekîlî tu dikarî pirsa bidî min lê divira da mebesta min ne ez kesî şermezar jî nakim ew berê bû derbas bû çû lê salê heftê dibêjim xwezika qet nebûye yani kek baran ez di wî warê da wisa difikirim ez dibêjim xwezika li ser koka millî ava bû yana bi zimanê Kurdî bi ala rengîn bi mezinên xwe ya 100 sal Tirkan dewlet ava kiriye her roj bi Kemalizmê radimûndin mala we ava yani em milletekî bindestin lüksa me tune ku em yani ji ber wê ez dibêjim qala mêrxasê xwe bikin ya wexta em zarok bûn kekê baran di qalikê min timî qala ew dikir yani min rabû min got ez xwe ra romanekî evînî binivîsînim ya penûsa min ez birim salê 11 saliya min 10 saliya min qalikê min roja qala Xalidbekî Cibrî nekire nebû pişra berê min da Xalidbek yani mümkün e ku em bi vî şiklê zarokê xwe perwerde bikin mêjo ava bikin mesela me mêjo ye kekê welê spas ke bala te ava ve ez ê niha bişim pişekê kekê Newroz qet pirs heye an tune ye pirs na vê gavê yani cenabê were tune lê kek Newroz gelek baran başa ku ez ne siyaset medarım pirs gişkî tere werê yani ez jê xilas bûm pêsira min jê xilas tu pirsê an ji wî bike em ê ji wisa bike keko em ê ji wisa bike tamam kekê Newroz carekî dînem vegeriyan ser we lê kekê welê ew jî geye têbînîkî bo we gotî palayê mûşêra her bijî ji bo cenabê we dibêje ew ne pirse ew re hevalên ki yên derdora we yên Partiya Sosyalîstî Kurdistan bû pirsê wê kiribû divê min wekî îronî kiribû ew ê pirsê ev ê îronî ye yani çîroka sosyalîst pirsê wekî îronî kiriye peseke û sosyalîzmê ew ê têbînî wî jî ez bigîjim ew ê bigîjin cenabê we kekê Newroz yani mesela ew ê da çi dibêjin têbîniyê milletê me diwarê ew ê da bi rastî PKK da olmayên Partiya Sosyalîstî Kurdistan da gelek hesasan gelek geraza jê em hevdû fêm nakin çîroka me gelo tênegîştina hişmendiya yên Kurdistanî ye ya gelo teniyê em xwe şertekî dikin xwe digovişin dixin nava qalikê ya divê derê de em xwe dipetisênin ku em hevdû fêm nakin kerekim demên we jê gelek Kurt maye ji ber Kurt bikirin ez ê derbasê kekê sebrî bibim piştre jî gotinê wê dawiye ji bikirin kerem kekê Newroz kekê baran şorovel wê derê hatibûn pisyar hatibûn min ew pisyaran dixwandin gelo konkret pisyarê ku vê dumahê hene yan tu kerema xwedkarî serhev bibore min bi rastî min ew pisyar dixwandin
تبنیه تماشاوانه هیا رزمه هیا لبر نرینیوان جبرتی ام درس کردن به داره نرینین ین میوانا در دفینن اوه پیش بره تماشاوانه اوجی حس کند بیشن جان جانا تبنی خود بیشن دوباره مثلا بیشن پروتکولا پارتی سوسیالیست کردستان و پارتی کارکاری کردستان که نبیوان برای من تنیا اوه وکیلن تشتکینینه چه فایده خود چه بود و بزاوا کرد لبا کری کردستانه کنکرت او هیا اوی پرسینی جهاتی کردن اوی پرسکن و پشت امی هدی رفو فازن yani eğer ko em baş meze bikin pişti wî demî xebata legal da gerek partiyê legal çêbûn yani berî hepsî mesela hepuna partiyekê ku ji hemû rêxistin û derodora pêk hat cara yekî bû herçand ew proje jî ku govara deng da hatbû belavkirin divê demê wê hatiye ku partiyeke legal pêk were cara yekî bû partiye legal her wiha xwe dizanin yani serokê wê partiyê ku ew jî salvegera çand roja berî hebû terör kuştina Vedat Aydın yani gêşte wê noktê ku partiyê legal çêbin û xebateke civakî bi hev re dan û standin çêbûn berhemê wê çêbû lê mixabin gelek Kurd bû berdewam nebû yani tişta ku me dixwast ser negirt bes ev tiştê weku min gotî ne dest me dabû yani ew hereketa ku îmza avêtiye bin ne di dest xwe dabû yani debê ew ku çavkaniya ku wî tiştî bixwaze ne çavkaniyeke paqij bû lê me em girêdayî wê gotina xwe bûn û em xirabkarî wê tiştî nebin û îro jî em girêdayî wê newt arşîva me de ye jî her maye û fayda wê jî weku min gotî di legal da xebata siyasî da tesîreke yekcar mezin dana ser civatê yekcar mezin bes weku min gotî ne doman gelê mixabin ne doman باشه که نوروز پرسکی دنی هیا جبرادره کی از بید خوازم دوی پسکه و پارتی آزادی کردستان نیزی یکونی ببون کی جوی کاری رویا سبب چو بو پسکه ایرو چوا لپکه که دنره پرسکی بوده هیا حالا که گناه گله جارا هندک گوتن هنه لیره ویره تی گوتن لی یا مهم او مروف تماشای کارو خباتا وی پارتیه و گوتن سروکی وان و ارگان دوان چنه دیتنا ملسر پککی نهاتی گوری هندک خیر نخواز سوسیال مدیا دا جدی بجن او هل بجارتن نزیک بون وکو چاوی مل کرسیه کی بید نا براین من بی آلی دا پشتراس بن ما هف خباتی اخوال یال پاکی و گوری پرجواندی کرسیه کی و جیه کی و مقامه کی و نابروک و کاکلا پککی نکریه هون باش سری خوش بیکن که درخن و درودور خو ببینن نها یا هر مهم اوه مروف دما تشتکی بکتن تر و حشکی بهورا نشوتین دیتنه مثلا پکیکی ناتی گوری لیو آلده پشت راست بین لی ام وقت پارتی که مسئول هر گاوه هر تشتی گوتن نه دو تشتی مهنه پیشا مگرتیه یکی بناوه چپ بناوه یکی تیا گلان یکی بناوه امت و براتیا مسلمانه او دو تشته به هر آوایی که پیشا مدگرن اگر که امجی گهداریا ایره بکن ویچی رو که بکن امل هفنه باورد بین پارتیا سوسیالیست کردستان جاری وصابویه به هر سه طلاقه به 4 طلاقه سند خوریه برای من دیتنه ما امن لإلهی دبن دال تشتکی دگرن بلا گوتنا من وی جاری اباب زلالی او بید دیتنه ما سر پککی نگورینه ام ویگا ویجیش پککی را دبیجن به هر آوائه که کنها او چالاکین که لباشورا کردستان دیگه مشروعیت او نینه او برجواندین دستکفتن باشورا کردستان تخته خطره باکورا کردستان بلا دست چکه بکشیتن کارو خباتا خواه سیاسی بکتن بلا دستش بن دستیا کمالیزمی داگرکرین کردستان بکشن بکمن ناف دوزان نتویه کردستان بو همو بدنی وان بسر دا گود مگو براویتیه آشپتالی کریه وجا یعنی وی چی گوتنا مسر ابس کرد ها اگر کو ایلا هند خوازم بیجن والا فسکه ویدی که ای وقت دلی و هوالا ناجو آلی رحد بیتن حیران چواد خوازن وسا بفکر لی باوریه کوهین لی باورن دیتنه ما روژا 1975 هتا ایرو وکی استراتژیک سر بزاف روزگاری خوازه کردستان نهاتیه گورین ام برگه که هر مازن گاو هر مازن یکیتیا هزین کردستان برچاف دیگرن
و هر پارچه که یکتیا هیزن کردستانی به شرطک دخالتی کار و بارین پارچه دی نکن پشتگیر بن نبنه پنگ و آستنگ و آجاوه جبو یکی جی ویگا بیجی جاره دیده بیجم پارتیا سوسیالیست کردستان ده بیجه PKK وی کارو کریار کل باشورا کردستان دکه دونر شنگال ایروجل هفتنینه بسر حدودا هر وها گلک تشتی دیجتنه گوهما جبو خراب کرن اتفاقا کل باشور روز آوا چه بوی گلک زنگل لی دخن اموان دبی تشتی بچیک و مجولینن بویا جی ام جاره دی بیجن PKK دبی او خطا کوته دایا سیاست دکه بر آویتنه بر آویتن دزانی چیه؟ دما جنکک حمیلت بی زارو چید به عمل بنده نه زارو چه بنده زارو دکوشه بر آویتن آشبتالی تشتکی دینی نه براین من ها اگر کوهین دخوازن هم بدانن ببینن والا جبو اتفاقه که میدان لگال سر زمان کردی بو هم هبره کار نکن اگر هاتو بو زمان کردی کوملن سیاسی کوملن جنا آلیه لگال و دموکراتیک دا به هبره کارو چراکی بکن بو نه کرن يعني هندك تشت هنا ام نابجن ترو حشكة يان رشو سبيا سياسات هنالك ممكنة دبيتو تشتكي بكي وبو تشتكي خو حاضر بكي ابنائي معني كنتو استراتيجية خو وندا بكي جبوه كيجي ديتني مزالالن هن دل خو رحات بكن ازنها خوده هر کسک بيو آواي آليه كارو خباتا فسكي شرمزار نابيد جبركو ارمان جامان نعو ام دوزو خباتا خو فيداي هندك تشتي بچوك بكن مش راست نينا باشه که نوروز پرسن مخابره که من گفته که ولی جو گفتی سیاست دادم لی اصل خود جو سیاست تیش خوش بر بسدم من در کستی پرس دیسا با جناب وته دیسا برادر از بار کم در دوره این پارتی سوسیالیست کردستانه دوی که نورود جوینه که ده حوال که ج پارتی پیشنهاد کرد که الله کردستان ده بروی پارتی ده به دالکاندر آلکاندر یاجه دبي كمال بوركاي حزبه ودبي فيديو يجي اللي قال ما هي سدام شبو دبي كي بوركاي نيشت كي او الله بارتي اللي بدري بيت دالكاندن يك ين دويمين دبي جي كي نوروز دبي بزلالي دكاره بيجي قالوا تسيرا بريز كمال بوركاي از بريزي از بخول سر دات كج باكي كي كمال براسيجي هجایی که کردستانیه چه دو برابر به که دو خباتاوی هج بروی اوی سرزیدت کم دبه دنوا پارتی دا بردام آن نه تسکیرا لیگل پارتی سوسیالیست کردستان از این لسر یک تشت گزیدت که لیگل کرد که کنم چون که گله که کوره سرچاوه چما پارتی سوسیالیست کردستان رزدار کمال بورکای 40 سال سروکاتیاوی کرد جه پارتی سوسیالیست کردستان چو آلی کردنه پارتی سوسیالیست کردستان لدری کردنه کرم کرد گلک به هواوی که براستی متخواست اب حواله و پسیاری رزدار کمال بورکای بکد که بوچه نخواستی آلا کردستان لوی داری هبید اوه یعنی ود گره سر جناب رزدار کمال بورکای یا دیویجی اموکی پارتی سوسیالیست کردستان به امگداری بریبینی به پیشنیار و کار و خبات و کدا کمال بورکای کرنوش دبن او جامعه کارو خباتا که کریه و ایروژی خباتا خواهد که ام وکی پارتی سوسیالیست کردستان سر مسئله کو ریخستنی ملحف نکر و وکی پارتی سوسیالیست کردستان ام خباتا خواهد دزیب در کفن اشکرایی و ما خباتا خواه بردام کریه ریکه که ارگانیک جامعه ریش اما پیشتی کنگره ده جدا بویا او جی نها کارو خباتا خواهد که و هیجایه که دست کفته که و گلی کرده بو مجهر ریز و حرمته ليه نعم بارتي أما فيجا بوجه بارتي سوسياليست كردستان أو نايم عنكو أم برازيل بيرو فكري وبكن يعني أم استفادة البيرو فكري وينكن هر وكو تاريخ كبيرو درج نزكي 30 سالة أم بهفرا بوينه أو بيرو بوچونة توي قوتنة توي هر نهاجي لسر هنده تشتا شروبت توي أم جالك يعني بدلخواش تبن كيفاش تبن هنده كاس بلاوي فكري نكن أم وكي بارتي دجنين تشي كوش مجدان بجن خاينة ودزة وجرده وجدال أم ناوسانه ها أم دخوازن في بجن بارتي وسيلنا أو دمي وكو ما قلت يا بروتوكول تشيبو بيشتينجي بارتي لغال تشيبون جوان پارتی لگال دیسا دیتن کو نه والله به حوالن پککر نورمن کار بکه جنوب جدا بون پارتی دیش خورا چکر رخصتنه دی
پاشی پسکی گو والله اوج رحمت بخوره پارتی چکر پشتینگی او پارتی چکر عبدالملک فرات رحمتی گفت گو مالا و سوسیالیستا آوابه بخوا سوسیالیستن از وکی شیخ کر مثلا وکی خوا جبو چه جبو کو خدمتک بود از کرد بکرد ها لویدمی حواله کمال برخایی ما مستای من از رئیسدارم جیرا گفت دبی پسکه میسیون خا خلاص کریه همو تشتی خدانن ورن ناو حق باره ام خواص خوایا لگال بکن ام جوا کی پارتیا سوسیالیست کردستان دبیجن کو پارتیا سوسیالیست کردستان روزا کو او پروگرام پیش خدانیه هیچ دستکفتک آلوگورک پیک نهاتیه گاوک پیدا نهاتی آویتن کمیسیون ام خلاص به اما اگر تو نخوازی سر سران سر چابان امی خواص خوا بردام بکن جبر ویجی که کمال الوقفه جمع حق باره برای دمنه ام جوا کی پارتیا سوسیالیست کردستان وکو کدو خبات ویجی تیدا امی بردام بکن حتی که ارمانجا گلی ما به دست بوره پارتی وسیله نه مثلا ارمانج مهمه جبو ارمانجی ام بی شکلی سر وسیله خباتش هم جدا بوینه ها از دخوازم بی تشتیجی بو هنده برادر بیجم گلک کسا دمکو پارتی سوسیالیست ناو خدا حتی کنگره پنجه جی ششه جی وانجی کمال برخواه دو سکرتریه ناکن اوی دمیشت گوت ام درکم نخبات آشکرا یعنی ایدی تشتی کو ام باتی که شری چک داری ناکن و خبات که کو دیاره او حق پارجی ما چکریه وکی پسا که معاریکاری کریه بقدرت ما و بامکان ما هرچند والات پاری زندگی تیدا بون لپرانی وکی گروه باری آزادی پسا که تیدا بو ام درکم نابید خبات خوب بکن لبلی ام قدر اندینین پسا که ما گوت کو او پارتی بگور قانون ترکیه به شکلی حل بویه لی هم هاتا گرتن اینگه وسیله مش دست مدرشد جبو بیکی اگر امی کاره که بکن امی بنابی خواه وکی یلماز شامل بل کنگره ششه دا گوت اگر چونک مهبید امی هرن هم آلا کردستان الانقره ایدانن وکی پسکش امی درک ابن هم بری قانون اساسی وانا ای روژی مسود تک به شکلی که کمال برکای کو وگره وانا جی به شکلی امچون ام خباتک لگال دکن حتی دهن دجمن بزوری امربونه بن ارد لأم بيقى بهمو إمكانه هذي خوا بأشكره خبات أخواتي كن أما رئيس دار كمال برقاي بمرا نهات أو جي بيرو حرمت عمج بيرو باريا رئيس دار رهية باشه که کم سپاس کم از دچم با کک ولی صبری داوی گوتنه داوی از جاری که دنیا وگرم سر جنابه و سر چاو ساغ و گله که پرس هنن لدم دم جی او هنن شیروه هنن شیروه یکی ندره دا هنن از ور وکی اوی دبیجم وکی چارپل مدیا دبیجم دبی داره دا شیروه ند جیدا شیروه یکی نه لایقه یم دبی پلاتفورمی ببه یا جی تو لایقه تو کتکاری کردستانی ببه شو وکی پرسی املاکن وکی جدی جی ناگن بی اوی بیته بزانن دلنزمی و رخنگیری اینکه راسته جبای میوانا و جبای برنامه جیه گلک شانازی اموسا دنر کنیش بر بسته میکرم اخوره حوال اینکه تماشاوان می هجاجی بکاربن پرسی خون کنکرت بکن و پرسی وان ببن چکر ریک نشانه ما بدن و همو تماشاوان بدن بشوی امو بکن بشوی ام بمشه جبر بسته می هنک پرسانن هنک شیروین ندجی دایه حقارتنن شکوانا ام راست ندخوید نتینم بر پیشی اکرانه جه جبر به صدام تکامج رژی و تکنیکی جه اکرام خوراتش نیه حقارت و ایوین ارشکاری هبه تجارا ریندم برا ورن سر اکرانه جه که صبری کرم خورا بوجه گوتر خوی داوی بیشن هرچندی اون بیشن از نه سیاست مدارم مخابه اون سیاست مدارم جوی چاپکاری اتیر جبر اونو بداره ایرونو بداره مشترك واس سبورت بالتجربه ما تجربه که سبب يعني چاوا بالتجربه ما جسالين هفته بگره حتى روجايرو السياسه كو دمشينن اللي بتايبتيجي دماكو پروين بولدان قرار چدكه او سياست مدار مجي بري خود دن و دخوازن قرار وي بخون وقت دخونش دران خود دشكنن دبيجن ام برنسيب خودچون و برنسيب خود وگريان يا اشتهب سكنان مالا من ميراتكه يعني مادام تو
HDP وەک حرەکەتێکی کوردی میلی نابینی چی ئیشی تە لە جێمووی هەیە یعنی مدێشینە وەختە پارتیەکی بەرێخوا بدەی وی دە هەڵبژارتناندا هەرە بوان ڕە ئیتفاقێ داینێ و ji bo kursîkî du kursiyan gotinan bike yani ez bi vîya da siyaseta Kurdî siyaseta millî nabînim yani siyaset tiştekî pêvajoyekî dur û dirêj e yani îro qeweta te tune îro qeweta te tune lê di navgelê xwe da biaxife propagandayê bike ji prensîpê xwe tavîz nede bi zimanê Kurdî be bi şimendiya dîrokî be tu dikarî çayê xurt bibî tu dikarî rê li ber xwe vebikî tu hûn jî dizanin dewleta Tirk bi hereketekî wisa pêşî li te digre ji ber ku tu rê bigirî tu mecbûrî wana bi nav bikî tu mecbûrî bibêjî xiyanetê mala min mîrat kiriye û ji gelê xwe re tu viya bibêjî û rewşenbîran li gel xwe kom bikî siyasetmedaran li gel xwe kom bikî lê wexta tu bi îdeolojî te bigerî di hereketa xwe da jî tu şaştî wisa bikî û çaxê baweriya me dişkê bawerî namîne wexta bawerî nema tu nikarî hêvî jî bikî yani tu bi min dikarî bibî partî tu bi însanên wekî min dikarî bibî partî tu bi wan re dikarî danûstandina çê bikî ya yek rexnekî piçûk min li partiyekî me kir endam wî partiyê ez ji hevaltiyê avitim asten kiriya yani rexne cîda ye rexne qebûl bikin yani rexne ji bo avakirinê ne ji bo xerabkirinê di mebestê de ez naxwazim ticarî pêşî li hereketekî bigirim qeweta min jî tune ez bikirim li gotinê min hene ez dikarim fikr û ramanê xwe bêjim ji ber wekî wek têbinî ez dibêjim wexta tecivînekî ava kir ez qurbana te me resmê Xalit Begê Ferzende Bek İhsan Nûrî Paşa filan û bêvanê qehremanê welatê xwe di civîna xwe da dar bixîne ku wexta kamerayê kişand wexta te axaftinekî kir ji wan nimûne bide ji ber ku ew dîroka te ne tu li ser wî kotiyê dikarî xwe ava bikî şîn bibî gir bibî mezin bibî mesele ew e yani kekê Newroza carek ne dibêjim ne ku ez reş dikim ez dibêjim dijminê te dosên te eşkeren li ber te bi xwe jî got alîkî min ummetçî alîkî min hereketa mêjo xwexwarî tu nikarî rê vekî bigirî pêncî salê tu dimeşî te çiqas rê girtiye tu çiqas dikarî rê bigirî madem ku tu hêvî didî min tu dixwazî min azad bikî min xilas bikî tu mecbûrî di siyaseta xwe da guhertinan çi siyasetê de wexta guhertin çê nebû nikarî hêviyê bidî me tu nikarî pêşî li xwe ve bikî yani ne PKK deyle tu rê bigirî û ne jî ummetçî deylin tu rê bigirî tu sosyalîstî ji ber wî yekî ummetçî te hez nakin li êdinê jî ji xwe bi zanistî pêşî li te girtin naxwazî tu hêviyê bidî heta rewşekî wiha da zêdetir bênfire bin rewşenbîrê xwe li ser destan bigirin biparizin hürmetê nîşanê wan bidin rexnekî li we hatiye girtin bibêjin serserê min serçaveyê min me kêmanî kir welhasil bi vî rengî em dikarin bibin millî em dikarin pêşî li xwe bikin em dikarin hêvî bidin gelê xwe em miletekî bindestin em muhtacê hebûdûne ji ber ku em ne wek milletê ku de bin dagirkeriya yek milletekî da maye çar neyarên me hene bi nîjadiya xwe Tirk Faris û Ereb di rewşekî wiha da tu mecbûrî zêdetir têkiliya xwe xurt bikî yani ji ber wî yekî dibe em hevûdû qebûl bikin lanin lê em birayê hebin yek sebrê min gudarî ki ez yek ew ji ber wextê me bi rastî gerek teng ma dirêj nakim dê tiştekî dixwazim ew bikim bersiva wî civê divê arê da gor bîro baweriya we li Bakirê Kurdistanê rêxistirên niha dibe çi bikin da ku pêşiya bi zava Bakirê Kurdistanê pişekî jî vekin da ku bikarbin li Bakirê Kurdistanê bi ser bikeve kerem me car din ez dibêjim zêke ez bi te re me tu dikarî çi bikî
ببیجه ام جی هر کسی را ام بندستن ام کلانه دری مج هر کسی را بکریه ام حرکت که ملینه با آلا خواه به زمان خواه لی وقتا تو ده هلبجارتنه دا بری خواه بدی HDP تو هری بوان را رونی جبوی پارلمنت هرکی جبوی شارداریه کی جبوی کرسیه کی از تنمه از نایم yani de siyasete lazım ev kabin lazım prensip habin asl esas habe لسر اصل اساس يا اخوات تذكري ريبك تذكري مزن بي تذكري بيشي الاخوات بك يعني تشخص بري اخوات بدي هذا بي تو اوقاسي وين دات اشترى بيا بيش راست جبري كيس هيفي نابين ادوج بري اخوات ندن هذا بي او بري اخوات نقال اخوات ما قالي وقتنا بارتي وين درينتون هنن ورننا مثلا از نافكم از بنافجتكم لو حركتها يعني ام فيجن سرتاج دعو كده بهذا بيرايتمي إنا نقريبي بدا من يعني أو شبه بيجاز باري خبوي ناينم جبركو ده سياسة هلوس جرينجة هلوس تدفعها تو هلوس وين داكر تا برنسيب خو وين داكر تيجي نقريبي بدي يعني جبروا كده بيجم بابي من هيفي بدن كو از أمل جام وابن باشه که ولی نه پارتی آزادی کردستان و پارتی سوسیالیست کردستان ده هلبجارتنا داویه ده گله که اشکره خو اثبات کرد که گوتن که قبل ما کردستانه من نامزد سربخا درکتر ortaya bu biçim veje اي سرسري من سرجابي من دستوان ماشكم تركيا واندكم داركو بفي شكلي باز الجام وما يالو جام وبون تشيه تمشي كي داربخني الجام تمه تجيبنا كي اوابك الجام تمه برنامج كي اوابك الجام تمه خدمته ملتي خدامه بترات كارم راب مرونا مساله هو جبوي نروجي دبيجو جبوي تيج دبيجو جبوي باكيج دبيجو ها دنا بويدا مزيكه باك باركي دي زيادة ترنيسكي منه شما بزمان كردية يعني از دفرادا كاكي خواه سروكي و از بيروز دكم جاميريكي بروماته هر بزمان كردية تاوي جناده او جي روماته جي سر بلندية از وياد بيش مزيكه براي عزيز كاكي نيروز دو جاران مسود اخفتن كر جاركي بالتركي بو من نفسي مقو بالتركية ناخفت كنت اخفت شافي مدى رشت بي بكردي اخفت مقو سرسري من سرچاوي من مالا تابا يا بابي من يا بايا اوكي برنسيبه داما كو هم بزمان كردي من سرسري من سرچاوي من بروباغندا خو بزمان كردي بكن هشمندي خو بديروكي بين الزمان قالا ميرخاصي خو بكن ولا تقالا اوكي بكي تقالا بريجنيف كروشيف ستالين تبكي اشتا دور دكابم سراوي بيجم بري خو بدا إحسان نوري خالد بيجي جبري دكتور تو انا بفيجي استيم جامته لجامته ما يعني الفياج بيجم الرش كردون رنج من ابي يعني شد بيجم حتى مخ الناس كر عمله كدار باسكر خوازك او سنويا يعني داس بيكي دا جوجو ليبورينه من جوان جاميريكو بناف كجوانا ردو فاودال اغا باشورو لينها السرونا برتقي دل بسن ازده جلاج بنفس الناس خانه كان محفوظ قلنا كارم لا امبري وانا اش بريكي بيوسيا ما بهاف هي امبراطيه جلان نخوزن لامبراطيه كردان دخوزن كرد براي هيفن جباكو كولنه بالا خو بزمان خو بشمنديه ديروكي كرد ملتكي فيا حقناكه دبام آزاد بن دبام بربي آزادی هرن دبام ریل برخواه بکن يعني ام دوست خواجي دجمني خواجي ناس بكن ما يكون ناس كر ام شاش ديالك از خاطري خوجي تباشوار ابو ناوي چارپل تي و خباتكارين وي از سپاسياتكم تجامريتكم تدرفتك دامه برنگ براتيه ما اشف bir واری خو ان زمان ام اخفين از سپاسيه که نوروز دکم جبرکو بیشتر پروگرام بود دیدنی خو ان زمان جویرا سرکفتن دخواستم از خالد تملی و ویردان راجی سلاو خودشینم اما دخواست او بیشتر پروگرام ببین لی مخابن نکارین بیشتر ببین جوانا راجی روش هیکو درپته که درکه او بیشتر بنم گداری هم بکن ریزو سلاف کاری ترا سرکفتن هر بیجی کرد هر بیجی کردستان هر بیجی آلا رنگین هر بیجی زمان کردی ریزو سلاف جبوی بیشترین مه
جي قداريا متك سپاس دکم که صبری مالا تابا و نهر هبن ام جی تبلی نرینی تیین داوی نسر سر تابا که نوروز کرم که موجه گوتری خی داوی کرم اخورا بجی ابو که بیجا بله براستی جی از دخوازم تنه وی بیجم گلک کورد دبی وی دمایه براوانیا سروک هر دو پارتیم برا سروک پارتیا سوسیالیست کردستان و سروک پارتیا آزادی کردستان لبر دادگاه داگرکنین کردستانی چاوا براوانی آلا کردستانی و دوزا کردستانی کرنه بلا جارک جی بخوینن براستی جی هر دو پارتی دکارم ویگاوی ببینه ناوندا گلک او هیزو چینو توجین کو براستی جی دخوازن هیزا خوابینن وکی کهانین آوه بینن بکرنه گلی ببینه شتا کی مزر و سر به بحری ده هر نخواره ایجا براستی اگر دخوازن حیران اگر کو بیجن سوسیالیست ایورال تنشتا سوسیالیست اها جم پاکه کار بکه خوده هم دیندار تیده هم سوسیالیست تیده هم بیدین تیده اگر تو بیجی نه والله از وارا کار نکن ایورا جم نه کرده سوسیالیست وارا بجم مرام کار اگر تا امجی قبولینن تا اوجی قبولین حیران ورال تنشتا ما امجی بترا ام یا تبکم ترا کار گلی باشدروان برنامه ریز سلاوی من هیج ورا از گلک سپاسیا کارمند و او خباتک و افوال تکنیکیت کن الپشکک بارانن سلاوی خوی و حرمتی خو پشکی جواندت کم گلک سپاس که باران و هر سرکفتی بیت چارپل و گلک سپاسیا باشداران و تماشاوانان کم کو بالصبر گهداریا مکرن از ویدارم مدل کسی نیشاند بیت بس از وی بدلو جانجوارا دی بیجم به خوده حتی کردستان چینه بیت اف اگره ناسکنه شب و خوش و سر من و سر چاوه من چارپل مدیا سپاس که نوروز مالا تابا تو هر هبی تماشاوان از جان راست تماشاوان مجی او دکن نرینی مد خوازن حزب که ببیزن او کلی هنه که براستی جنجیک تردن اصلا لجارجی حزگن پرسو کرزو ریزی محیل وان نرینی وانجی بله اب نرینی منین کساتیه نج بو چارپل تیوی دویجم یا جواکو سیاست و برنامه دویجم وکی برنامه حمزه دویجم کسی که بری ولو کردستان نبی قبلا ولو کردستان نبی کردستان که سربخوا آزاد نپذیرینه و دوی واردا تنه بکوشه با من هیچ جی کیوان ریز و یم بیرانین نینه جبر و صدمه اوه برادری که از دوی باشناس که اوجون باشناس که مساج مرا سراش بو ویه که کو قبلا ما دیاره قبلا ما کردستانه son da me bi Kurdistanê Sûrûdê me ê reqîbe alama ala Kurdistanê ye kesekî berê xwe li Kurdistanê nebe tu alaqa ma ew ê me bi wan re nîne çê jê nabe ji ber vê sedemê çi PKK dibe çi rêxistinekê dinê dibe kesekîn ciwanên Kurd û Kurdistanê berê wan bêkî bê wate bide kuştin berê wan bike xizmeta Îranê Iraqê Sûriyê yekê dinê tu ew balama li wan gel wan nîne ne nêzîkî me dibe ne jî silavê me germ dibe ji bo we ji ber vê sedemê hemû kes dibe dilê xwe safê bike serrast bike em Kurdin Kurdistanê dê her wisa bibe temaşevanê hêza spas dikim bo we hemiya bo mesajê we yên giranbûha xweş silavê wayê xweş em jî wekî Çarpel TV û civako siyaset silav û rêz dixwe bo we hemû yek bo we rê dikin heyan ki Kurdistanekî serbixwe azad yok yekgirtî nebe doza Kurd Kurdistanê tucar bi dawî naye doza Kurd Kurdistanê ne li Enqereyê ne li Şamê ne li Tehranê ne li Bexdayê li Bakirê Kurdistanê Amedê li paytextê Başûrê Kurdistanê Hewlêrê ji xwe bi ser ketiye li Rojavayê Kurdistanê axa Kurdistanê bi xwe qamişliyeka rengîn e li Rojhilatê Kurdistanê muhabata rengîn e ki Doktor Abdurrahman Kasım ro rêhevalî wî di vê rêda şehîd ketinin beriya wî Qazî Muhemedê pêşewa ye li Başûrê Kurdistanê nemir Mala Mustafayê nemira rêşopandina wî ye gelek kes û kesayetîkê dibêjin ki em rêvaza wî ye rêşopandina wî dikin rêşopandina Qazî Muhemed Mala Mustafayê nemir ev e di qadê de tekoşîne ji bo Kurdistanekî azad e heta bernamekê dimêne bimîne bi xêrê xweşiyê de rêz û silavên me li bo we demê we xweş bibe
bu xoşi bimîne, xwe ji koronayê biparêzin li Bakirê Kurdistanê her roz zêdetir dibe em tenya dikarin xwedî li xwe derkevin wekî dinê xwedî me nîne heta ki em bigîjin armaca xwe dawê bimîne xêr û xweşiyê da dema we xweş be.